Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate Problem, petak, 21 sat. Navikli ste se na ovo vreme i ono što želim da vam kažem, ovo je emisija u kojoj ne dajemo poklone. U njoj samo razmenjujemo mišljenja, nema torbi, nema tašnji, nema kozmetike, ali imamo reprezentativne goste i to su večeras Miroljub Albijanić, šef poslaničke grupe G17+. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Albijaniću, jeste bili u Skupštini danas? Jeste dali kvorum ili ste ga onako... Danas Skupština ne zaseda, ali svaki dan sam u Skupštini, jer ima dosta posla se radi, da se pripremi stvari, da se dogovara za naredne dane. Znači, kad ne zaseda, nije obavezno za poslanike da bude u Skupštini na početku? Pa zavisi, ima skupštinskih odbora koji rade ponedeljkom i petkom, jer obično je to prilika kad nema zasedanja da se odrade određene stvari koje su neophodne za dalji tokove sednica i druge stvari koji su nadležnosti odbora. Čuo sam iz pouzdanih izvora, neću da ih imenujem, mogu da ih zaštitim, da ste bili na nekom večeri folklora večeras, je li to... Pa da, ja upravo dolazim... To vezano sa Skupštinom ili je... Upravo dolazim 60 godina društva Gradimir i, dakle, jedna dobra predstava bila, znate kako, u narodnim nošnjama igre iz naših krajeva. Kad se kaže 60 godina... Gradimir je bio obučen u šumadijsku nošnju. Kad se kaže 60 godina, to zvuči kao nešto tradicionalno, ne znam koliko je to vezano za G17. Ali ima i drugih društava koji su večeras gosti. Dakle, jedna lepeza igara iz naših krajeva. Dobro, nećemo sad... Inače, što se tiče tradicije, tradicija je nesporna za sve, pa i za G17+. Dobro. Gospodin Dušan Petrović, potpredsjednik Demokratske stranke i predsjednik poslaničke grupe u Skupštini Srbije. Dobro večer, gospodin. Dobro večer. Imali ste večeras predsjedništvo? Još uvijek traje. Još uvijek traje. Da li je bilo reči, evo da budem na početku najbezobrazniji prema vama, o eventualnom ulasku Demokratske stranke u rekonstruisanu vladu Srbije? Ne, pa jasno je naš stav da ovoj vladi nema pomoći i ona se ne može popraviti, tako da samo nova vlada Republike Srbije sa stanovišta Demokratske stranke može da ostvari državne i nacionalne ciljeve i vlada koja je sposobna da donosi teške odluke u ekonomiji pre svega, ali i u reformi institucija, može da iskoristi jednu veliku priliku, o tome ćemo sigurno govoriti, koja se otvorila pred Srbijom i predstavlja jedan korak u realizaciji svega onoga što je počelo da se dešava u našoj državi posle jeseni 2000. godine, da od Srbije napravimo mesto kome je moguće dobro živeti, da svoj sistem dovedemo na onaj nivo kakav imaju Česi i Poljaci, pa posle toga i kakav imaju Englezi i Irci, zašto da ne, da postanemo moderna evropska država. Je vam nuđeno mesto ulaska nešto oko ulazak u rekonstruisanu vladu ili ste imali pregovore ili toga nema ništa, da na početku to razjasnimo? Ne. Ništa nema od toga? Naravno da ne. Hvala. Na početku gospodin Tomislav Nikolić, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke i predsjednik poslaničke grupe u Srpskom parlamentu. Dobro večer. Dobro večer. Vidjeli smo danas jedan intervju u jednim novinama, ali to nije važno. Ono što je bitno jeste da ste podnijeli inicijativu za obaranje vlade Srbije u Skupštini Srbije sa obrazloženjem da je obećavala jedno, a čini drugo. Kako podneli, to još malo pa ističe rok. Koliko dana već ima kako smo to podneli? Jeste, podneli smo inicijativu onog dana kad je uhapšen, otet građanin Sreten Lukić, uhapšen i odveden na silu u Hag. Pa dobro, neki kažu da je to ispunjavanje zakona. Oni kod kojih ste vi išli na pregovore. Pa sretali ste se sa različitim predsjednicima stranaka, predsjednikom vlade, predsjednikom Srbije. Ja mislim da je to dobra parlamentarna praksa. Ali u ovom slučaju radi se o barem dva teška dela koja Srpska radikalna stranka ne može da oprosti. Jedan je otimanje građana, a drugi su izneverena javno data obećanja. Naime, Vojislav Koštunica je kao predsjednik vlade u Skupštini Srbije javno obećao građanima Srbije da nikada nikoga neće uhapsiti i odvesti u Hag. A čovjek koji slaže naciju ne može da bude predsjednik vlade. Dobro, to je motiv koji i vas inspiriše u inicijativi koju ste podnijeli Skupštini Srbije. Naša inicijativa ima u obrazloženju samo jedan motiv je Hag. Ne interesuje vas ekonomija... Ne, nas to mnogo interesuje. O tome smo mnogo rekli. Ali smo, čini mi se, ostavili dovoljno prostora da i drugi kažu šta misle o vladi Srbije. Dobro, gospodin Albijaniću... Odmah da razrešimo ovo pitanje da vladi nema pomoći. Pa ne sam ja kao gospodin Petrović, to je prvo. To je bila konstatacija. Pa, nažalost, loša, slabašna, pogrešna, netačna ili kako god hoćete. Dakle,
O čemu se radi? Ne da ima pomoći, nego dokaz da je vlada proreformska i evropska. Ne, opoziciji nema pomoći. Jeste dobijanje pozitivne ocene studije izvodljivosti. Dakle, to je dokaz da smo mi kao zemlja spremni da pregovaramo sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Dobro, ali pitanje je sljedeće. I kad kažemo vladi nema pomoći, to je potpuna floskula koja nema nikakvu težinu. Čak, ako pogledate vremenski, kad je inicijativa podneta, ozbiljne političke stranke treba da razmišljaju kad nešto rade. I one su rešili da podnesu inicijativu baš sada kad je vlada dobila pozitivnu Nije nego ste vi prvo rešili da otmete Lukića. Izvodljivosti. I prema tome, to znači da računica ne da nije dobra, nego je potpuno trenutak neisplanirano loš. Jer nema goreg trenutka za opoziciju da pokrene inicijativu, nego sada kad mi zaista pokazujemo da na jedan ozbiljan način idemo ka Evropskoj uniji. I ova pozitivna ocena. To znači idućih 15 godina ne smije niko da ruši vladu. Što se tiče ozbiljne pomoći, jeste pozitivan signal da u našu zemlju, dakle, postaju otvoreni fondovi Evropske unije, pa recimo ovih 184 miliona evra CARDS program, ima i drugih programa koji slede, su mogućnost da mi razvijamo infrastrukturu, da razvijamo različite oblasti života na jedan dobar način u saradnji sa Evropskom unijom. S druge strane, ovo je dokaz. Pa to zaradite na lotu za mjesec dana. Ovo je dokaz. Imam još jedan osvrt na ovu inicijativu, dozvolit ćete da završim. To nije došao neko ko predstavlja vladu. Prosto, ja predstavljam vladu ako vam je to nešto što je važno. Dobro, vladajuća koalicija, ali tako, vi ste tu motor. Dakle, pozitivna ocena ima još jedan signal, vrlo značajan, a to je za investitore da dolaze u većoj meri u našu zemlju. Jedan čitav pozitivan signal za privredni razvoj u celini. Ono što se tiče ove inicijative o rušenju vlade, dakle, radikali jesu podneli tu inicijativu zbog odlaska Lukića u Hag. Međutim, on čovek je bio pred Haškim tribunalom, nije se izjasnio da nije dobrovoljno otišao, jer on dobija garancije vlade Republike Srbije za odlazak. Evo, sada stanemo tu. Na taj način može, kao i svi ovi drugi koji su dobili garancije. Od 8 miliona građana Srbije. Samo da završim. I garancijama vlade Republike Srbije pokazuje se zapravo ozbiljnost vlade, čvrstina i dokaz je vraćanje ovih ljudi. Nismo htjeli da krenemo od Haga, ali da garancije države su značajne. Druga stvar, demokrate su se pridružile toj inicijativi. I ja sad otvoreno pitam. A nisu se pridružili? Otvoreno pitam. Jel to znači da ne želite da sarađujete sa Hagom, želite evropski put i vi morate biti jasni i eksplicitni u tome. Kako je moguće da vi krećete u inicijativu o rušenju vlade u ovom trenutku? Sada čujemo, evo da... Gospodine Albijaniću, ja sam mislio da ste vi shvatili ovih 4-5 dana koliko ja vam objašnjavam šta je pozicija Demokratske stranke, ali ja ću rado to da ponovim, pa možda posle ovog večeras izađete sa potpuno jasnom predstavom o svemu tome. Srpska radikalna stranka je podnela inicijativu i ta inicijativa ima svoje utemeljenje i ono se zasniva na politici i to će gospodin Nikolić o tome govoriti. Pa ne, ja vam hoću da kažemo o tome šta je osnov parlamentarizma i šta je pozicija različitih stranaka i šta je pozicija vlasti, šta je pozicija opozicije ili kakav je stav opozicije. Demokratska stranka je opozicija vlade Republike Srbije. I u situaciji kada se otvori pitanje poverenja ili nepoverenja vlade, Demokratska stranka će ovu priliku iskoristiti da kaže svoje stavove o tome šta zamera vladi Republike Srbije. O tome šta smatra da je loše u radu vlade Republike Srbije. Dakle, Demokratska stranka smatra da se u ovom trenutku politika vlade prema Haškom tribunalu veoma popravila i da je danas Vojislav Koštunica kao šef vlade Republike Srbije se sasvim približio poziciji koju ima Demokratska stranka. Ja ću podsjetiti prvo vas, pa naravno gledalce, da je pre godinu dana pitanje saradnje sa Haškim tribunalom bilo 9 rupa na svirali. I tada mislim da gospodin Nikolić je imao malo primjedaba na to. A
a Demokratska stranka je imala veoma mnogo primedaba na to. Danas je Vojislav Koštunica na poziciji da je pitanje saradnje sa Haškim tribunalom najvažnije državno pitanje, kako kaže predsjednik vlade. Ja naravno da ne mogu da kažem da tu nije napravljen vrlo značajan i ozbiljan pomak u dobrom smeru. Ali, sa druge strane, srpska ekonomija se nalazi u recesiji. U prva 3 meseca ove godine zabeležen je pad industrijske proizvodnje. Na sve to smo upozoravali i kada je formirana vlada Republike Srbije u martu prošle godine i kada je vršen rebalans budžeta u jesen prošle godine. Govorili smo vam, nemojte da uništavate institucije koje su formirane od 2001. godine, zbog toga što će Srbija doći u priliku da ne može da reformiše svoju privredu. Inflacija je bila 50% veća u 2004. godini nego u 2003. godini. U decembru, januaru, februaru i martu mesecu inflacija je blizu 10%. Kurs dinara je nepromenjen. Izgledi građana Srbije danas da sebi obezbede priliku da dobro žive su znatno lošiji nego 2004. 2004. su bili znatno lošiji nego 2003. godine. U pitanju Crne Gore, pa ću ja prepustiti, dakle, u pitanju državne zajednice, također je došlo do neverovatne promene u politici Vojislava Koštunice i stranaka, između ostalog i vaše, koje podržavaju predsjednika vlade. Naime, kada je predsjednik Tadić i Demokratska stranka zastupala politiku i tezu, kao što to i danas zastupa, da je potrebno napraviti dogovor sa Crnogorcima oko toga da se nađe jedan održiv sistem i da se izbegne ustavna kriza u koju smo ušli, tada je predsjednik srpske vlade bio na stanovištu da je to potpuno neodrživo, da bismo došli pre nekoliko dana u poziciju, Bogu hvala, da se potpiše jedan politički sporazum koji će biti osnov za reviziju ustavne povelje i imat ćemo priliku o tome da debatujemo u parlamentu. Dakle, da završim ovo što sada govorim. Nesposobnost vlade da vodi ekonomsku politiku sa jedne strane i potpuno odsustvo osjećaja za pravovremeno intervenisanje u važnim državnim pitanjima sa druge strane su razlozi zbog čega smo mi protiv vlade Republike Srbije, a niko pametan ne može da kaže da to što je Srbija dobila, u stvari što je Evropska komisija napravila preporuku Savetu ministara da da pozitivno mišljenje o studiji izvodljivosti, nije za Srbiju dobra stvar. Ovo je početak i taj početak uvodi nas u veliki proces. Da li studija o izvodljivosti može da spasi kredibilitet vlade Srbije s jedne strane od strane radikalne stranke, s druge strane od strane Demokratske stranke, kada uzmemo u obzir da tu studiju... Čak i da je to nešto dobro. Pa nije to dobro koje je donela vlada Srbije, nego je donela Srbija. Šta znači pozitivna ocena studije izvodljivosti dobila je vlada? Dobili su svi građani. Gde su tu građani? Valjda su građani nešto zaslužili. Tako je. Ako bi se vlada... Hvala najlepše. Ako bi se vlada pitala, nikad ne bismo dobili studiju izvodljivosti. To nije. Ali evo da, ja ću da iznesem svoju tezu, naravno. Prvo, žao mi je što nije ovde predstavnik dela vlade koji vodi Vojislav Koštunica. Već samo predstavnik dela vlade koji vodi G17+, ali pretpostavljam da je Vojislav Koštunica zadovoljan kako G17+ predstavlja vladu i njegov deo, i deo Vuka Draškovića, i deo Velimira Ilića, pa smatram da je gospodin Albijanić danas, večeras, predstavnik svih delova vlade i svih vlada koje Srbija trenutno ima. Ne možemo spuštamo nivo ispod šefa poslaničke grupe u ovoj emisiji večeras i ostajemo na tom nivou. Ne mogu dođe Koštunica, što? Nisam ga zvao. Evo sad raščistimo. Najpre vrhunski cinizam. Reći da Sreten Lukić nije otet zato što u Hagu, kada se izjašnjavao o svojoj krivici, nije rekao da je otet. Od 8 miliona građana, 7.999.999, kad bi se ovog časa našli u Hagu i da se pojave ujutru pred sudijom i pred kamerama, ne bi rekli da su oteti. Jer tek treba živeti. Sreten Lukić se sad jednom nalazi u poziciji da mora sprema svoju odbranu. Kako će se sprema ako odmah sada kaže... Da li želite da kažete ako kaže da je otet? Hoću da kažem da neće dobiti garancije vlade Srbije da se svako ko kaže da nije otet, Sreten Lukić laže. I da bar ćute o tome. Drugi predstavnici vlade, gospodin Albijanić može, on nije u vladi, pa neće nikomu će kaže, evo predstavnik vlade govori svašta. Ministri izbegavaju da kažu da je dobrovoljno otišao. Kažu imao je svoj način saradnje sa Hagom, kažu nije otišao sa lisicama na rukama, kažu sve, samo ne kažu da se dobrovoljno predao. Jer jasno se nije dobrovoljno predao. Pa zato molim da ne vređamo tog čoveka koji se nalazi u Hagu, ni jednog koji se nalazi u Hagu, zato
da je Sreten Lukić otišao dobrovoljno. Slikao bi se ili ministar pravde ili ministar Lončar s njim, pa bi se u avion, mali, državni, vladin avion, pa bi odletao s njim u Hag, pa bi se vratio iz Haga, pojavio pred kamerama, tako da, a postoji mnogo dokaza, postoji mnogo svedoka koji su videli na koji način je sve to tako brutalno izvedeno i nijedan novinar vam u to više nije poverovao. Ali studije izvodljivosti. Da odmah raščistimo to. Šta tu mene boli? Šta me tu u stvari strahovito brine? Čime je vlada Srbije zaslužila studiju izvodljivosti? Šta se tu prati kad se procenjuje da li je država spremna da počne da razgovara o ulasku u Evropsku uniju? Ima 10 stepenica, ja kažem 15 godina od danas, gospodin Petrović kaže 8 godina, to je optimizam, ovo je možda neki pesimizam, možda negde u sredini, ali da vas podsjetim da ovakve papire prvo traže samo za zemlje iz bivše Jugoslavije, ali da papira slične ovima neke države imaju više godina. Da je Savezna Republika Jugoslavija, da je od SFRJ to imala već 89. 90. godine. Turska ima 20 godina, ali dobro, ajde sada. Dakle, ali, je li su li to demokratski odnosi razvijeni do vrhunca? Jesu li? Je li sloboda štampe? Je li nam privreda dobra? Je li nam stopa zapošljavanja? Šta to mi? Čime smo mi zaslužili u Srbiji? I smo li zakonodavstvo uskladili sa evropskim? Pa vi ste dobili studiju izvodljivosti 5 dana pošto ste priznali da ste propustili ustavni rok za održavanje izbora. Za koju bi državu u svetu, Evropska unija ili Amerika... Ste čitali studiju izvodljivosti? Pa čitam sve ono što tamo piše. Čitaće to ministri, polako. Ovo je jedan od predloga. Da vidimo prvo da li je uslov i današnji iz Strasbura, uslov je veoma opasan, a tek uslov iz same studije o tome da ukoliko se... Dobro, tek 25. se odlučuje... Ukoliko ne uhvate Karadžića i Mladića... To je za sporazum o asocijaciji i stabilizaciji, ali... Čekajte, pa nije valjda studija ulazak u Evropu. Posle nje ide taj sporazum, pa posle njega ide još 8 papira. Ja vam pričam o sledećoj stepenici. Najviše mrzim čoveka koji ima 10 stepenika i na prvom popne se na prvi i podigne ruke i oduševljeno, egzaltirano maše masama. To sam doživio kad se Milošević vratio iz Dejtona. Samo on pompezno mahao mirom, čekali su ga svi saradnici i rekao je građani Srbije donosi vam mir. Od onda mi ne živimo ni malo bolje. To znači da ste vi bili protiv mira tada ili... Ne, ja sam bio protiv Dejtonskog sporazuma. Za razliku od drugih političara, mi ga poštujemo. Ja sam bio protiv ustavne povelje. Za razliku od drugih političara, ja je potpuno poštujem. Ja sam bio kod Vojislava Koštunice u oktobru mesecu prošle godine i tražio da Skupština usvoji zakon o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore i da održimo izbore do nove godine. Pitajte Vojislava Koštunicu je li to tačno. Ali sam saznao od predstavnika Crne Gore u svim tim vašim pregovorima da je Vojislav Koštunica tražio od Javira Solane da ne budu održani izbori za Skupštinu Srbije i Crne Gore. Jer ovi ne bi bili u toj Skupštini uopšte, snagom glasova koje bi im dao narod, jer bi Vojislav Koštunica bio na najnižoj mogućoj stepenici, jer bi radikali došli na vlast i Solana se složio, neće biti izbora da ne bi radikali došli na vlast. Želite da kažete da bi izbori na saveznom nivou promenili odnose snaga u republikama i u Republici Srbije? To želite da kažete? I da zato nisu održani izbori? Prvo bismo sve funkcije u kojima se degradira Republika Srbija na nivou Srbije i Crne Gore potpuno zaustavili. Degradaciju bismo potpuno zaustavili. Tu pre svega mislim na spoljnu politiku i na vojsku. Dobro, evo da čujemo... Prvo, dakle, što se tiče pozitivne ocene, ona je dobijena za državu Srbiju, za sve građane u Srbiji. I to će značiti za građane u Srbiji. To je jako važno. Drugo, procedura ulaska u Evropsku uniju ista je za sve zemlje. Ovo je za Srbiju prvi korak. To je tačno. Ali pogledajmo zemlje u okruženju. Hrvatska je kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Bugarska, Rumunija. Makedonija je podnela zahtev za kandidaturu. Hrvatska je vraćena korak unazad zbog gotovine. Pa dobro, vraćena korak nazad. Znači, pred pregovorima su pregovori, ne mogu da počnu dok ne razreše to pitanje. Makedonija je podnela zahtev za kandidaturu. Dobila pozitivnu ocenu, pa ispunila još 3 koraka, pa zahtevi sad očekuju povratno pismo da popune, pa da se dobije 2004. je Makedonija podnela zahtev za kandidaturu. Stigla da zahtevi već godinu dana kako je podnela zahtev. Dobro. Druga stvar, gospodine Petroviću, ako je razlog... Ne, a čime ste zaslužili? Ako je razlog, kao što vi kažete, ekonomske prirode,
to što vi želite da... To je jedan deo razloga, ove ostale ću da vam objasnim. Ja ću vam reći, kao što ću reći i gospodinu Nikoliću, čime je Srbija zaslužila? Reformama koje sprovodi je zaslužila. Reformama koje radi u čitavom nizu oblasti, a u studiji eksplicitno piše da su najdalje otišle reforme u oblasti ekonomije i vi to treba da pogledate, pročitate, pa tek onda vi u stvari sada pokušavate da idete na rušenje vlade, na onaj segment koji je u studiji najbolji. I to je vaš problem zapravo, jer ovde eksplicitno piše da su reforme zastale 2003. godine, posle ubistva premijera, a da su nastavljene uspešno po formiranju ove vlade u 2004. godini. I ova vlada ima eksplicitne rezultate. Ovde se navodi u ovom dokumentu. Šta se navodi? Navodi se reforme u poreskoj administraciji, navodi se PDV. Navode se sve one stvari koje vi sada hoćete da spočitavate. Pa to nije normalno. Ne, spočitavam ja to. Ja vam spočitavam rezultate. Dakle, a ja ću vam odgovoriti. Ovaj studija izvodljivosti je dokaz, jer je to od Evropske unije dobijeno. Ne zato što se mi njima sviđamo ili na ovakav i nakav način, nego je to stvarno stanje u državi. I to je suština. I u oblasti ekonomije su najdalje otišle reforme. I to je vaša vlada. A vi kažete, nije baš mi zbog toga. A šta je cilj ekonomskih reformi? Pominje se i koliki je budžetski deficit. Gospodin Albijanić, evo. Da je pao na 1,7%. Šta je cilj ekonomskih reformi? Je tako? Šta je cilj ekonomskih reformi? Pominje se, dakle, da smo u tim kategorijama ekonomije prevazišli očekivanja. Ključ je kanal. I vi to treba da pročitate, Ja sam pa da onda ću vam odgovoriti. pogledate na koji način vi da kritikujete vladu Republike Srbije. Pogrešan vam je izbor. Ja vam to kažem. Što se tiče Haškog tribunala, vi dobro znate stav G17+, da smo mi za saradnju sa Haškim tribunalom po zakonu. I ovde ljudi kad dođu iz Evrope, oni dođu da vide da li smo mi kao država sposobni da sprovodimo sopstvene zakone. Sutra ćemo ih imati mnogo. U ovoj 2005. godini u Skupštini Srbije nas očekuje donošenje 41 zakona koji je usklađen sa Evropskom unijom, a ovde piše da smo se razmahali u reformama što se tiče Skupštine, koliko smo zakona... Kad kažete da ste se saradnju sa Haškim tribunalom po zakonu... Razbahali ste se. Ako dozvolite, gospodine... Prema tome, to su sve činjenice. Imam ja mnogo pitanja ali prosto ovo, gospodin Albijanić. A što se tiče onog pada... Šta ste rekli? Berlinskog pad proizvodnje. Šta? Je li istina ili nije? 8% rast bio u 2004. godini. U prva 3 meseca nemate pad industrijske proizvodnje. A vi sad pokušavate u jednom mesecu da izračunate kako jedan, to je kvartal, to je trend. Da li ide ovako ili onako. Pa nije to trend. Gospodin Albijanić, dozvolite, vratit ću vam. Vidjet ćete već... Pa šta želite sa... Samo da dozvolite. Pa vidite, gospodin. Da li je to provera autentičnosti dokumenta ili je... Dakle, to mu je došlo Šta je nego autentični dokument? Ja još jednom da kažem. Neka čitaju. A ne date da čitaju emisiju, nego samo kod vrlo važna. Ja ću mu rado dostaviti posle emisije da prevedemo, da dostavimo Demokratskoj stranci. Je to vaš lični, Albijanić? Vaš lični? Šalu na stranu. Ne, uopšte, dokument. Studija izvodljivosti je vrlo važna činjenica politička koja se dogodila u Srbiji. I vrlo bi loše bilo da pogrešne interpretacije koje gospodin Albijanić ovde daje ostanu nešto kao jedna istina koja bi trebalo da služi kao teza protiv koje bi ja trebalo da dajem druge teze. Pa nije, gospodine Albijaniću. Znate, ta studija o izvodljivosti u tom ekonomskom delu je 95% bila gotova za vreme dok je Zoran Đinđić bio živ. I tačno je da je uveden porez na dodatu vrednost koji je trebalo da bude uveden 2003. godine, ali smo imali nestabilnost političku u zemlji, bili su izbori. Uveden je 2000. godine na saveznom nivou. Nije porez na dodatu vrednost. Ne, samo nije stupio na snagu. Nije stupio na snagu, tako je. I odlaga ne primjer. Ali, dakle, znači, radili su i drugi. PDV je stupio na snagu početkom ove godine i to je činjenica, tu nema nikakvog zbora. Međutim, suštinske stvari koje su dovele do studije izvodljivosti su dvovrsne. Jedna se tiče odnosa sa Crnom Gorom i mogućnosti koje je Evropska unija dala i Srbiji i Crnoj Gori da se ova naša državna zajednica sa ekonomske tačke gledišta posmatra kao dva ekonomska sistema. I to se desilo u jesen 2004. godine. Dakle, Evropska unija je
ušla u politiku dvostrukog koloseka. To je prva stvar koja je stajala na putu donošenja studije izvodljivosti. Druga stvar je saradnja sa Haškim tribunalom. Vi ste, gospodine Albijaniću, lično i personalno glasali za vladu čiji je predsjednik Vojislav Koštunica 2003. godine u martu mesecu rekao da je taj deo politike, saradnja sa Haškim tribunalom, 9. rupa na svirali za Srbiju. Nije mu padalo na pamet da izručuje ljude Haškom tribunalu, odnosno da izvršava državne obaveze. Danas je ta politika drugačija. I promjena politike prema Haškom tribunalu i politika dvostrukog koloseka prema Srbiji i Crnoj Gori su dve smetnje koje su stajale Srbiji, pred državom Srbijom, da dobije studiju izvodljivosti još u 2003. i početkom 2004. godine. Ja vas sad pitam, a što mi nismo dobili tu studiju pre godinu dana? Zato što vam je trebalo godinu dana. Što nismo dobili pre godinu dana. Pa vi niste... Dakle, vi ste, gospodine Albijaniću, vi... 2003. godine. Šta nismo uspeli da... Pa jesu zastale reforme? Jesu. Ispunimo. Pa ja vama ne pričamo o reformama, pričamo o politici prema Haškom tribunalu i o tome da smo imali problem sa državnom zajednicom. Čekajte, hoćete da mi kažete da je vama sada krivo što Srbija ispunjava međunarodne obaveze na dobar način? Što reforme teku na dobar način? Ja vas pitam, zašto to nije rađeno u 2004. godini? Zašto je cela 2004. godina protraćena? I dakle, mi se sad nalazimo u poziciji da smo posle godinu dana došli do vrlo velike promene u politici Vojislava Koštunice i vaše stranke koja podržava tu vladu. To nije politika koju ste vi imali na početku svog mandata. Vi ste napravili veliku promenu i zato ste se udaljili od Srpske radikalne stranke. Udaljili ste se od Socijalističke partije Srbije, što je za vaš slučaj mnogo važnije, jer ta stranka podržava vašu vladu i zato postoji veliki problem. Možda se Socijalistička partija Srbije približila vladi. O čemu se tu radi sa sudbinom vlade, ali ekonomski deo, ono što je suština, je u ogromnoj meri urađen u 2001., 2002. i 2003. godini, ali da ja rekapituliram. Dakle, nije meni drago što ova vlada ne radi dobro. Pa nemam ja tu nikakvu dilemu. Ja bih voleo da vaša vlada funkcioniše bolje nego što funkcioniše. Srbija ima problem zbog toga. I zbog toga Demokratska stranka smatra da mora da dođe do promjene u izvršnoj vlasti. Sad gospodin Albijanić može ovo da uzme umjesto Biblije, pa da maše ovim papirom koji, dobro, vidim da li ste preveli ili niste preveli, ali nije to poenta. Divno je što smo, dakle, napravili veliki korak. Pred nama stoji ogroman posao, ali, gospodine Albijaniću, za mjesec dana, kad vas prođe ta euforija i kad se sretnemo ponovo sa svakodnevnim problemima, sa milione zaposlenih ljudi koje ima Srbija, sa potrebom da se restrukturiraju javna preduzeća, sa potrebom da se restrukturira 70 velikih sistema, sa bezbednošću, sa lošim pravosuđem, naravno da ćemo se vratiti u normalan život i sve su to pitanja koja stoje pred Srbijom u narednim mesecima i u narednim godinama. Ali to može... Nećete vi da razrešavate. Evo da čujemo. Nek stoji vezano pa razrešite kad dođete na red. Važno je da razrešimo gospodina Nikolića. Reformi. Čekajte, da čujemo gospodina Nikolića. Morate vi baš sve da razrešite. Evo, da čujemo gospodina. Dobro, sačekat ću, bit ću ja. Naravno, ja mirno i strpljivo čekam. Prvo, gospodin Petrović zna da nije u pravu kad kaže da smo se sad udaljili GSS plus Srpska radikalna stranka. Ono što je beskonačno daleko ne može još da se udalji. Možda bi mogli... Vojislav Koštunica od Srpske radikalne stranke. Vojislav Koštunica je... Ali oni su nekako s njim. Vojislav Koštunica je imao priliku, Srpska radikalna stranka je bila veoma korektna opozicijona stranka. Nikada Srbiji nismo... Konstruktivna? Korektna, rekao sam. Konstruktivan je onaj koji još i sarađuje, učestvuje, pomogne, glasa, napravi kvorum. Pre bih rekao da je konstruktivnija bila Demokratska stranka. Oni nama pamte jedan kvorum i jedan slučajni glas. Doduše u rekonstrukciji vlade. Nije bitno. 132. glas u rekonstrukciji vlade. A ja njima ne pominjem svakodnevno takvo ponašanje. Sad ispada radikali ne smeju nikada da budu u sali dok se utvrđuje kvorum. Demokratska može, jer u nju niko ne sumnje. Evo, otkako smo podneli predlog za stavljanje poverenja vladi, konačno je prestala Demokratska stranka da nas optužuje da sarađujemo sa Vojislavom Koštunicom. Jer, znate, čim nemate nekakav papir kojim rušite vladu, mogu svi da kažu radikalima, vi sarađujete. Koštunica ima... Znači, papir o rušenju vlade dođe kao neka studija o izvodljivosti u parlamentu. Na kraju krajeva, studija, pokazatelj jesi li u opoziciji ili nisi. Kad se ruši vlada, kako se ponašaš, pokazuješ da li s tom vladom sarađuješ ili ne. Kako glasaš, pokazuješ da li sarađuješ ili ne. Pitanje je hoće li doći do glasanja. Ja znam oprobane metode da se izbegne rasprava o vladi. A dobro, prošlog petka gospodin Anđelković kaže pa to će onako tek negde u maju ako i dođe na dnevni red. Ma dobro,
ako učini ovaj zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi, da nestane SPS sa političke scene, i to je dobro. I to je dobro. Dobro, gubimo levicu potpuno da u Srbiji nemamo više ništa levo. Kako nema demokratska stranka? Pa, kako? Pa nemojte koje... dobro, gubimo onda ekstremnu levicu. Ajde, idemo dalje. Ali da završimo ovo. Šta sad ispada? Da smo mi, zahvaljujući ekonomskim reformama, dobili studij izvodljivosti? Nije tačno. Nas sa 1 milion nezaposlenih neće niko u Evropi. Možda ćemo čak i postati član Evropske unije, ali da nikad naša radna snaga ne može da je u Evropsku uniju. Dobro, ograničenje postoje za novo primljene zemlje. Dobro. Ali nas neće nikada. 1 milion, Nemačka ima 7 miliona, šta vam je? Dok mi dođemo na red, bit će 15 miliona nezaposlenih samo u Nemačkoj. Ali šta je cilj ekonomskih reformi? Da se hvali vlada reformama ili da građani Srbije žive bolje? Ove ekonomske reforme nisu donele bolji život građanima Srbije. Ja se bojim toga kad počne Evropska unija, MMF, Svetska banka da hvale jednu vladu po ekonomskim reformama. Jer sam vidio u svetu šta se dešava sa državama i narodima koje oni hvale. Jer nas hvale što smo pogasili srpske banke. Jer nas hvale što smo pozatvarali Sigaravića društva. Jer nas hvale što smo imovinu građana dali u ruke stranim bankama sa 1% kamate, a oni nama vraćaju sa 9 godišnje. Jel nas to hvale? Morate mi kažete, šta to hvale kod naših reformi? Zakon o porezu na dodatu vrednost. Ja vam kažem sada, Savezna vlada ga je 2000. godine lako usvojila. Znala je da je reformski. I znala da tu nema ništa loše. Pa šta je teško usvojiti jedan zakon? Hoćete na tome da živite još 2 godine? Ili još 2 zakona, još 3 ili 5? Ja vas pitam kako se u Srbiji živi. Kakva je bezbednost građana? Kakva je bezbednost u vojsci, u školskom dvorištu? Čime ste zaslužili da vam neko u Evropi kaže jeste, evo, obezbedili ste uslove za svoje građane koje bismo i mi obezbedili da smo tamo na vlasti? Da nije u pitanju Kosovo i Metohija. Kako ste se to složili? Kad ministar iz vlade, koalicijni partner vaš, postavlja konačni uslov koji vlada ne može da ispuni. On kaže Ratka Mladića krije vlada Srbije. I vi dobijate studij izvodljivosti. Niko se od vas ne pobuni. Evo da čujemo. Da odgovorim na nekoliko stvari koje su izrečene ovde. Ali nije potrebno odgovoriti. Potrebno je da ne mašem ja ovim papirom ovako ili onako. Ovo su činjenice. To vidim, ne date mi, teo sam samo da simbolički nešto pokažem. Imate vi to, sigurno imate. Pa imam, naravno. Ne moram da ga nosim sa sobom, znam šta piše. Ali ima jedan ne vidim da baš dobro znate šta piše unutra, jer da znate ne bi tako diskutovali. Dakle, znam tačno šta piše unutra i zato vam i govorim o što pričam. Jesu započete posle oktobarskih promjena u Srbiji. Oktobarske revolucije. Đinđić, kao prvi demokratski premijer posle 60 godina, jeste zaslužen. Vukao je napred i to je više nego jasno. Živković kad je došao, on je potonuo. Onda su reforme zastale i onda su nastali problemi i korupcije i znate vi sve dobro šta se događa. Sećate da je bilo vanredno stanje i da je ubijen predsjednik vlade. I ako pogledamo reformski kurs, kako je išao, dakle, pogledamo kako je išao. Pa vi dobro znate da je guverner Narodne banke Jugoslavije, zatim Narodne banke Srbije bio gospodin Dinkić. I zaslužen je za čvrst dinar. Nikad izabrani. Vi dobro znate da je potpredsjednik Savezne vlade bio gospodin Labus. Dakle, stizale su donacije, stizala je pomoć. Krenulo se u poslove. Vi meni kažete PDV, a ja vam kažem zašto prethodna vlada nije donela PDV? Zašto je odloženo primjena PDV? Vi meni kažete restrukturiranje javnih preduzeća. Zašto je odloženo primjena PDV? Restrukturiranje javnih preduzeća. Aj, kažete vi zašto je odloženo. Ja vama kažem da je restrukturiranje javnih preduzeća ozbiljan posao koji vi niste ušli da ga ozbiljno uradite. Mora da se uradi. Vi to dobro znate da to mora da se odradi. Pa ja vama spočitavam što ste vi propustili celu godinu, niste se bavili time. Nego ste zaposlili 2000 ljudi, ste zaposlili u Kolubari. Ne, nije tačno. I unazadili restrukturiranje EPS-a. Ja vas nisam prekidao, vrlo sam pažljivo saslušao. Pa dakle, zamerka je zato što vi to ne radite, a ne zato što hoćete da radite. Mislim da je korektno da vi mene saslušate. Pa jeste, pa evo pričamo, nemojte biti formaliste. Aj, baš da ne budem ja sekundant, da ne uvodim tu šahovske satove, ali... Pa ne, razgovaramo ovdje. Što je i uspeo. Dakle, o čemu se tu radi? Nemam namjer da vas I mi ćemo nastaviti u reformskom kursu da zaokružimo reforme u svim oblastima. Naravno da hoćemo. Jer tu je dokaz, čisti dokaz u vladi Srbije G17+. I u zdravstvu ćete? Hoćete u zdravstvu?
U zdravstvu se toliko odmaklo, vi ne znate koliko se ulaže u infrastrukturu i određenim stvarima, obnavljanja određenih bolnica i poslova. G17+. Druga stvar, vi ste pomenuli, Evo da čujemo sad. gospodine Mito i Nikoliću, korupcija u zdravstvu i potrošen novac namenjen za restrukturiranje zdravstva. da, vi ste počeli sa time, pa sad spočitavate nama na koji način. Uvek je teže nešto raščistiti što je loše napravljeno. A vi znate dobro da ste učestvovali u tom lošem pravilju. Što se tiče bankarskog sistema koji ste pomenuli, to su najbolje izvršene reforme u bankama. I ovde u dokumentu to piše, ako hoćete da znate. Znam ja to. Znam da tu piše. Pa šta ako znate da to piše? Ali mene interesuje gde su naše banke. Ja vas pitam. Gde je naš novac? 42 banke naše srpske rade na normalan način. Pre neki dan je guverner izjavio da imamo mnogo banaka, ćemo smanjimo broj banaka. Majte, molim vas, pa ja ga slušao. Ocenama. Pa sam pitao, šta bi neko, kad bi Švajcarskoj rekli smanjite broj banaka? Vi dobro znate da danas štednja u bankama iznosi 1.500 miliona evra. U čim bankama? I ko koristi ta sredstva? Jel ona imala ranije? Jel postojala ta štednja ranije? Ko koristi ta sredstva? Mislim da nije korektno na taj način. Pa kako nije korektno? Da sa mnom, hoćete me saslušati ili nećete? Vi optužite i ne date da vam odgovorim. Pa niste mi odgovorili. Nemate vi nameru ni da slušate mene da vam odgovorim. Jer znate dobro da pričate prazne priče. Jer ja znam vaš vokabular, način na koji to radite. Vi nemate predlog za rešenje ni jednog problema. Ili nešto da unapredite, ili neki konkretan predlog da date. Mi samo pričamo prazne priče građanima i šta? Predlog je podnet 6. To je naš predlog. Predlog da se smeni vlada. Da se smeni vlada. Onda ćete vi mene pitati kako ja sprovodim. Ja ću vam reći nemate predlog. Sad ja vam kažem. A hoćete imati glasove u Skupštini, molim vas? Nema ništa. Znate, gospodine Sarapa, da... Idemo sad na smenu vlade, znači da li će... Poleć G17 plus glasit će da se smeni vlada. Poleć G17 plus. Pa što nisu kriminalci? A što da oni nose teret na svojim leđima? Tinkić i Labus. Što? A kakav teret? Reformski teret koji je... Ma teret kriminala. Ma kakvog kriminala? Pa ajte, molim vas, to su takve prazne priče da je to više narodu da sluša na takav način. Imate li predlog za nešto? Dobro, ali... Ova vaša inicijativa će propasti. Kako znate? Pa znam, nemate više od 118 poslanika. Jeste brojali to? Kako nisam? Kako nisam? Skupštinska većina će biti čvršća posle tog vašeg potpisa. Eto, znači ja radim u stvari za vas. Tako je. Da. Važno je, ono što ja želim da kažem, da nije ekonomska politika u protekle godinu dana dovela do studije izvodljivosti, nego promena politike prema Haškom tribunalu i promena stava Evropske unije. Hoćete da kažete, gospodin Koštunica prihvatio stav o Haškom tribunalu koji ima G17, to hoćete da kažete? Je to? Stav G17 je bi isti kao stav Vojislava Koštunice pre godinu dana. Dakle, da je politika prema... Ste u vladi gde je predsjednik rekao da to pitanje neće biti na dnevnom redu. Ali ja pamtim pretnje gospodina Labusa da će izaći iz vlade ako gospodin Koštunica ne bude sarađivao sa Haškim tribunalom prošle godine u junu mesecu. Ne, Koštunica je svirao na 9. rupu, Labus na 8. Ono što ja znam jeste da je ta čuvena 9. rupa bila politika vlade Republike Srbije, jer je to bila politika predsjednika vlade. Promjena prema pitanju Srbije i Crne Gore i naših ekonomskih sistema i promjena stava Evropske unije prema tom pitanju i pitanje Haškog tribunala su doveli do studije izvodljivosti, a ne ekonomska politika vlade Republike Srbije ovih godinu dana. Nije tačno. Dakle, 13,5% je bila inflacija u 2004. godini. Prema 7,5% u 2003. godini kad je ubijen predsjednik vlade i kad je bilo 45 dana vanredno stanje. 7,5 milijardi evra je spoljno-trgovinski deficit Srbije u 2004. godini. Istorijski najveći zabeležen spoljno-trgovinski. Znači, 7,5 milijardi je Srbija više kupila nego što je prodala svetu. Prošle godine 480 miliona evra sad da vas pitam, molim vas, gospodine Petroviću. Samo da ja završim, gospodine Sarapa. Evo, tu je gospodin Bijeć, molim vas, kratko, oko uvoza i izvoza, znači i tog deficita. Evo sad, danas sabiram i kažu, uvozimo od voće, povrće i tako dalje i imali smo neki tender koji je bio namenjen, da tako kažem, štampanju žutih strana imenika u Srbiji. To je dobila poljska firma, nije dobila to ni jedna firma iz Srbije, ni štamparija politike, ni štamparija borbe, ni bilo koja firma koja je konkurisala. Šta to presuđuje? Da neko na tenderu pobeđuje mnogo pre nego što sam konkurs bude održan. To je jako bitno pitanje i to je veliki iznos novca. I da li taj novac treba da bude namenjen stranim firmama ili firmama koje rade u ovoj zemlji i postoji, ako već jačamo našu privredu i ako već pričamo o uvozu, izvozu i tako dalje. Mogu u dve rečenice da pružim priliku. Znači, žute strane, to je ključno pitanje za jednu zemlju, to su malte ne imenice svih firmi. Imam treću stvar koju sam želeo da kažem. Dakle, prošle godine u ovu zemlju ušlo 480 miliona evra. To je mnogo važno zato što od toga koliko novca bude uloženo ovde zavisi
koliko će ljudi moći da se zaposli u Srbiji. Ja vas pitam, zašto naš novac izlazi iz Srbije? Pa to ćete gospodina Albijanića pitati, on je vlast ovde, mi smo opozicija. Dakle, 2003. godine u Srbiju ušlo 1.800.000.000 evra. Dakle, nije ekonomska politika razlog što smo dobili studiju izvodljivosti, nego promjena u dve važne političke stvari, Haški tribunal i odnos Srbije i Crne Gore. Dobro, molim vas, tender je jako bitna stvar. Znači, da li se ti tenderi presuđuju pre samog... Prva stvar jeste da inflacija o kojoj priča gospodin Petrović, ona je od predviđene bila veća 3%. Tačno. Ali ako je to stvar spora između nas, da li je 3% veća inflacija nego što je predviđena, 10% više nego pretprošle godine. Ali ja ću vam reći sljedeću stvar. Kažete. Vi dobro znate da budžetski deficit, da je u 2003. godini iznosio 43 milijarde dinara, u 2004. 22, sada je skoro na nuli. To znači da se domaćinski upravlja narodnim parama. I vi ste toga sve. Znači da država sad više poreza uzima i to ide kao PDV. Kako se puni budžet? Kako se puni budžet? Zna se da dobro to radimo, tako? Druga stvar, spoljno-trgovinski deficit. A odakle vam inflacija, gospodine Albijaniću? Spoljno-trgovinski deficit, o kome vi pričate, on jasno visok. I to je realni problem za zemlje koje su u tranziciji i reformama. Ja sam mislio da će ti to kažete da nije važno. Ono što je jasno, to je da sam dobio analizu za prošlu godinu i da je ušlo više mašina i opreme koje mi nemamo. To smo čuli od Labusa. Pa naravno. Samo ne znamo koje mašine. Samo ne znamo koje su to mašine ušle. Trebalo vam je pola godine da smislite. U prvom kvartalu ove godine je daleko smanjen deficit u odnosu... Pa u prvom kvartalu je smanjen i uvoz i izvoz zbog PDV-a. I zato se sada i razmišlja o povećanju onog broja godina za uvoz automobila da možemo... Pa nije tačno, nego zato što piše u studiji na 27. strani da mora da se dopusti uvoz. Neću više nikad da dozvolim da odgovara. Molim vas, da ne odemo u kakofoniju. Molim vas, pitanje je sljedeće. Kad je nacionalna ekonomija u pitanju, kad je ključno pitanje, znači, da li može srpska firma da pobedi na tenderu u Danskoj, da štampa žute strane imenike u Danskoj i da li je to moguće... A ne može ni u Srbiji da pobedi. Pa morate poljska firma. A ne može srpska firma da pobedi ni u Srbiji. O čemu se radi? Evo modem za fiskalne kase. Što ne kaže gospodin Albijanić? Koliko je bio rok od momenta kad je uveden do momenta kad je trebalo dostaviti ponudu? Mjesec dana. Koja domaća firma mogla da ga razvije? Nijedna. Zato sad košta 150 evra, a može se kupi na Telenor za 15 evra. A vi mislite da fiskalizacija treba se radi 3 godine? Neću da kažem... Ne, molim vas lepo. Taj posao... To je novi posao koji nije postojao u fiskalizaciji. Smisljen, lukavo. Proizvođači su došli kod Dinkića strani, rekli mu da postoji mogućnost da Poreska uprava noću sazna stanje fiskalne kase, rekli mu da imaju proizvod, on nije to poverio domaćoj nauci, da razvije proizvod, da se trka sa tim stranim proizvođačima, nego su svi imali rok od mjesec dana da dostave ponudu. Za mjesec dana niti možete naći strateškog partnera, niti razvijete taj svoj proizvod, nego smo bili upućeni da kupimo od tog Dinkićevog favorita. Tako vi radite. Tako radite u zdravstvu, tako radite u finansijama. Tako je Labus radio sa šećerom. Vi ste tako sazdani kao ljudi. To nije tačno. Jer vi ćete biti na vlasti dok ne padne ova vlada. I više, takvi ljudi više neće biti u vlasti. Neće ih niko više hteti. Takvi ljudi ne mogu da budu na vlasti. Jer u čemu se razlikujete od komunista 45. godine? Mi ste ovako časni i odgovorni, ne razumemo. Tako, časni i odgovorni, da, časni i odgovorni. O čemu se razlikujete od komunista 45. godine? Novinama se hvalite da se na licu mesta naplaćuje porez. Danas se hvali državna televizija da sečete struju preduzećima koje nisu platila struju. Šta to radite u stvari? Šta radite time što fabrike danas ostavljate bez struje? Šta? Dajete ih u ruke mafijašima, kriminalcima? Ko će sa namirenim nekim dugom da preuzme celu fabriku u njen poslovni prostor, da istera radnike na ulici? Šta dobijate time što usvajate zakone prilagodljive Evropskoj uniji u koju ćemo ući kroz 15 godina? Posebno u poljoprivredi. Mi sada trčimo za zakonima koji ovog časa važe u Evropskoj uniji. Pa samo u pogledu đubriva. Evropska unija u posljednje 4 godine 3 puta menjala standarde. Hoćemo li mi da trčimo svaki put? Šefu posmatračke misije Evropske unije, a u ponedjeljak sam ponovo na sastanku s njim, ja sam jasno rekao, primite nas. Za 10 dana imaćete 500 zakona. Mi radikali samo će da vam dižemo ruke i da spuštamo. Dostavite nam na engleskom predloga, nemojte da prevodite, glasat ćemo za njih. Ali primite nas u tu Evropsku uniju. A ne, prilagođavajte se vi
građani Srbije, jer to više nije građani Srbije i Crne Gore. Vi ste prihvatili da se razdvojimo i vaš je stav da se razdvojimo, vaš partijski stav. Nego ste vi nekoliko svojih stavova mudro prećutali kad je formirana vlada, prećutali u javnosti. Pustili Koštunicu da trči po televizijama, da obmanjuje građane Srbije. Kako se ništa neće promeniti u stavu prema Haškom tribunalu, u stavu prema Crnoj Gori, u stavu prema Kosovu i Metohiji. A u stvari sistematski ste menjali njegove nastupe u javnosti. Ja sam ubeđen da on to mislio i tada. Stav prema Haškom tribunalu je sada originalno vaš. Stav prema Crnoj Gori, originalno vaš. Stav prema Kosovu i Metohiji, originalno vaš. Vas ne interesuje Kosovo i Metohija kao lanjski sneg. Inače, kako bi došlo do toga da Koštunica sada sarađuje sa ljudima koji su odbili ga poslušaju i prošle godine izašli na izbore, za koje je rekao da ne smeju da izađu na izbore. Ali to ste sve vi. G17 plus je zlo zla srpskoga. I građani Srbije imaju još uvijek negde u glavi reč jul, ali ta reč se tako brzo topi i nestaje pred rečju G17+. Vi ste zlo ovog društva. Vi ćete odvući i Vojislava Koštunicu sa sobom na dno. Neko on gleda malo šta mu se dešava u stranci. Ali vas to ne interesuje. Vama lično ne mogu ništa da zamerim. Iza što izlazite pa branite one koji rade te poslove. Ali oni brinu za ovu državu. Koliko samo do toga da do kraja mandata se nafatiraju, nakupe i čak ćemo doživjeti istorijsku kaznu da nas Labus i Dinkić nadzorišu iz Evropske unije, jesmo li spremni za Evropsku uniju. Eto, do toga će nas dovesti G17+. Tako da sa vama, ja i nemam previše razloga da polemišem. Ja ovo sad polemišem sa Vojislavom Koštunicom. Nikada vi ne biste bili na vlasti. Nikada. Da nije bilo Vojislava Koštunice, niko od vas ne bi imao priliku. Vi ne biste ovdje imali prilike sediti na ovoj televiziji. Ko bi vas zvao? Zašto bi vaš stav uopšte bio bitan? Nikada nećete smeti da izađete na izbore. Sljedeći izlazak vaš na izbore je nestajanje sa političke scene. Zašto radikali i Demokratska stranka žele da se raspravlja o vladi i da vlada padne? Samo da bismo imali izbore. Ja samo tražim da imamo izbore. Ili očigledno se volja birača promenila. Da ostanete 4 godine. Onako jak Milošević samo u jednom mandatu uspeo da održi svoju vladu 4 godine. Vi ste propustili ustavni rok za savezne izbore. Izvršili ste državni udar. Kad onaj ko je na vlasti ostane na vlasti mimo ustava, to je izvršen državni udar. Šta je rekao predsjednik Srbije i Crne Gore? Pošto jedna republika nije održala izbore, nije donela zakon, ja nisam raspisao izbore. A šta ako ne donese 10 godina zakon? Zato sumnjam u studiju izvodljivosti da je plaćena popuštanjem prema Kosovu i Metohiji i odnosima sa Srbijom. Dobro, samo malo sekund, gospodine Brediću. Dobro, ja zato što moram da odgovorim jedno pitanje, ne, molim vas, odgovorit ćete. Potpuno netačne. Odgovorit ćete, samo da kažem, kad sam govorio o tenderu za žute strane, mogu da kažem da su mi rekli to nije posao G17+, to je posao jače koalicionog partnera u vladi Srbije. Ja to nisam odgovorio, ja sam rekao da pitate u Telekomu. U njih nema jače. Znači u Telekomu, znači to je posao čiji? Telekom kao firma je naručio... Meni je rekla da to je jedna partija, samo jedna partija iz vlade odlučuje, pošto su ministarstva... Dakle, o čemu se radi? Nemojte mi mene o tenderu, a gospodina Nikolića pustite da kanonadu na račun G17+ ovde iskaže. Ja sam hteo samo da pojasnim da... Krenut ćemo redom. Evo, čak i da kažem da taj posao sa žutim stranama nije vaš posao, nego posao vašeg partnera u vladi Srbije. Krenut ćemo redom. Što se tiče fiskalizacije, u Srbiju je uvedeno preko 160.000 fiskalnih kasa. I vi to dobro znate. I vi znate da se na taj način uvodi... rađeno za Veselinović. I vi znate da na taj način se uvodi red u Srbiju. Ako vama red smeta, ako mislite da nešto mešetarite, više to nije dozvoljeno. Jesam rekao nešto protiv fiskalnih kasa? Druga stvar, i to je urađeno vrlo efikasno i kontrola je vrlo efikasna. To je uradio Đelić? Ne, nego gospodin Dinkić. Ko ide gospodin Dinkić? Drugo. To će udarac na tebe. Pa ja samo slušam šta pričam. Drugo, što se tiče lidera stranke G17+, ja s ponosom ističem kako oni ozbiljno rade državni posao. I to uvek ističem i za gospodina Labusa, i za gospodina Dinkića. I o čemu se tu zapravo radi? Vama je kamen spoticanje što glavne stvari i u studiji, u studiji izvodljivosti, i glavne stvari koje se u državi rešavaju,
Tu se ističu i prednjače Labus i Dinkić u smislu odgovornosti, državničkog ponašanja, u smislu brzine delovanja, dakle, odlučnosti u neke korake da se zađe. Jer ako vi uvodite red u Srbiju, time smanjujete mogućnost sive ekonomije. I to mora da bude dobro za državu, jer ćete na taj način omogućiti da podstičete privredu. Naravno da je potrebno da svi radimo za građane Srbije i da postičemo određene stvari. Ali to što vi pričate za gospodina Koštunicu također nije korektno kad on nije, ili neko njegovi stranke tu nije prisutan. Jer ova vlada u celini ima rezultate. Ova vlada u celini ima rezultate. Corpus delict, ono što kažu na sudu, živi dokaz, jeste pozitivna ocena studije izvodljivosti. To što vi pričate, stavovi G17+, pa vi malo oslušnite stavove G17+, što se tiču državne zajednice Kosova i Metohije. Pa ćete vidjeti da su to u stvari pravi stavovi kojima bi i vi trebalo da se približite. Ako mi kažemo da je najbolje promeniti ustavnu povelju, pa što, zar pre 7 meseci smo to rekli? Što niste promenili pre 7 meseci? Što je sad menjate? Pa zato što predloži G17+, pa vam je teško da drugima da se približe tom stavu koji je sasvim normalno. Gde ste to predložili? Ja sam javno to izneo. U vladi? Ja sam javno to izneo na političkoj sceni. Dakle, predlog da promenimo ustavnu povelju. I tačno sam eksplicitno rekao šta promeniti ustavnu povelju. Datum neposrednih izbora se odloži posle referenduma u Crnoj Gori. Sad je odložen možda još malo i dalje. Pa ne bude nikada referenduma. To ćemo vidjeti. Što se tiče Kosova i Metohije, što se tiče Kosova i Metohije, vrlo, mislim da nije, ne diskutujete na pristojan način o toj temi. To je ozbiljna državna tema. I oko toga je postignuto jedinstvo u smislu onom koje je izglasano plan Vlade Republike Srbije, rezolucija u Skupštini. Meni je žao što nismo otišli korak dalje da realizujemo taj plan i Labusova inicijativa jeste bila praktična realizacija tog plana o održanju međunarodne konferencije o Kosovu i Metohiji. Pa je li to sporno? To što ćemo doći u situaciju da međunarodna konferencija će svakako biti. Ali zar nije bolje da bude naša inicijativa? Da mi budemo ti kreatori određene inicijative ka rešavanju tog problema. Ne tražim inicijativu, tražim stav da usvojimo zajednički. Jesam vam ponudio memorandum, jesam vam ponudio rezoluciju u Skupštini Srbije. Što ćutite o tome? A zašto treba nam stav zajednički? Ne sedemo za stopa da razgovaramo o tom zajedničkom stavu? Ja treba da se nudim vlastima. Da unapredimo dijalog kako valja, a ne vi da me napadate ovdje. Šta vas napadam? 3 mjeseca stoji kod vas papir. Što se tiče procenta o kome ste rekli. Na izborima. G17+. Mi ćemo uvek imati preko 10% na izborima i to nije sporno. Hoćete ako niko ne izađe? Jeste. Vidjet ćete vi već kako to izgleda. Vidjet ćete vi već kako to izgleda i kako izgleda vetar u leđa po dobijanju pozitivne ocene i šta ćemo mi sve uraditi u narednom periodu. Ne daj Bože da vi to radite. Jer odgovorni smo ljudi i radimo i svoj posao. I ako dođe neki dinar, ne daj Bože da ga vi delite. Sad ja vas pitam. Jel će ići preko instituta G17+? Šta ja vas pitam? Sad ste vi u prilici. I to je dobro, to je tekovina demokratije posle 5. oktobra. Vi ste u prilici i da kažete imamo inicijativu za smenu vlade. Kritikujemo ovo, to je nesporno. To opozicija može da čini. To je tekovina koju smo vam mi doneli. Nije tačno. Borci za promjenu da se uvede demokratska vlast u državi. Normalno funkcionira. Nije to bez veze. Jer ako ste vi učestvovali u nekom periodu koji je upropastio ovu zemlju i državu. U kom periodu? Doveo je na ivicu propasti. Nije tačno. Kako nije? Nikad nije bilo gore nego sad. 90. su godine potpuno upropastile ovu državu. U tome ste i vi učestvovali na vlasti. Nisi se bio ni rodio 90. Niste se bili rodio 90. Politički sam se rodio 91. Sad ste tek onako... Pa jeste. Radio sam u građevinarstvu, uopšte nisam znao šta radite. Vi, komuniste, bivši. Ja, bivši komunista. Pa G17+, nema. Evo, neki dan je prikazano da ja volim svoju tradiciju. Moji u porodici nikada nisu bili u partiji. Šta su bili? Nikada nisu bili u partiji. To je loš znak. Ja sam inače rođen na selu u Tometinom polju. A vaši prethodni? I prikazano je da smo se venčali u narodnoj nošnji i da čuvamo i volimo svoju tradiciju. To je bilo iz folklora. I vi ne možete meni spočitavati nešto. Ja jesam učestvovao u demonstracijama svih 10 godina. Od 9. marta do 5. oktobra. Kao građanin. Nisam vas vidio. Kao građanin. Nisam vas vidio.
Pa što im ima da me vidite, vi ste učestvovali samo u nameštenim demonstracijama kojih je bilo od strane Miloševića. Ko je namešteno? Dakle, Ono kad ste kao ono Lukića čuvali. sa Glogovim kocem. Kad ste čuvali Lukića, je li to? Sa Glogovim kocem kad ste kretali Kad ste gore. postrojili policiju, čuvali Lukića. Te Kući nameštene cveća, a demonstracije. posle toga ste se polako Šta smo se? udomili u vlasti, kako valja, jel? To je bilo protiv Tita. Dakle, u tom smislu ja sam ponosan... Ja sam manje bio na vlasti nego vi. U tom smislu ja sam ponosan Manje na sam svoj bio na period vlasti nego delovanja i kao student Šta su vam i kao preci radnik. bili, demokrati ili radikali? Hoću da znam. Kakve to veze ima kad vi Evo, niste... interesuje me lično. Kakve to veze ima kad vi niste Pa druge tradicije nema u kad vi Srbiji. nemate radikalski nastavak od pre Prvog svjetskog rata Ja ili imam. Drugog svjetskog Moja rata? porodica ima. Pa ne verujem vam. Pa je sad. Ne verujem vam zato što se vaša politika ne piše u slaže knjigama. sa onom matičnom politikom radikala U čemu? od ranije. U čemu? Pa ni u čemu. Vi nemate... Ginuli za Srbiju, uveli Srbiju u zlatnu doba srpsko demokratije, uveli u Evropu, branili je u nekoliko ratova. U čemu se Tada mi je razlikujemo? i proširivana država, vi kad ste došli, vi ste je Proširivana. smanjivali, Vi se smanjivali borili- vi i se nema borili- tu dalje. Daleko vi Nema odlaste tu sad. dalje. Mi smanjivali državu. Evo da Pa zastavimo, nego ko je? Je bilo, gde su Albijani, gospodin Albijanić bio? Evo, da zastanemo ovde. Ili demokrate? a da li možemo, Ne, ajde znamo stvarno. Ozbiljno, to je važna stvar. Jel znamo što Da će čujemo, biti da. potomci, ili radikali ili demokrati? Nema, preće nema. Evo, tako? moj pradeda je bio predsjednik okružnog odbora. Nema veze to, nema okružnog veze. odbora Demokratske stranke Vidi za... se da- Nemaju veze ovi radikali sa onim radikalima, to je suština. Pa nemamo veze, oni su davno pomrli ljudi. Jeste, ali vi ste nasledili ime, Istu ideologiju. prigrabili Istu ime, a ideologiju. nije ista Istu ideologija. ideologiju. Prosto uništili ste ovu A šta je državu. vas postaklo da imate ime G17? Baš me to interesuje. Grupa 17 eksperata iz oblasti ekonomije Gdje je koja to se nastalo osnovala prvo? A gdje je to prvo nastalo? 96. godine, je prvo u svetu a nastalo? G17 plus 99. A gdje je godine prvo kao u svetu proširenje nastala grupa delovanja, G17? a 2002. politička stranka. Ko vam je preteča? U kojoj zemlji? Koja grupa? Svi koji su za ali demokratiju, ne smete vladavinu ni da prava, kažete. poštovanje... Ne smete ni da Dobro da kažete. čujemo, evo sad, šta? Što ja da pričam, gde su mu koreni? Inače, mi smo narodnjačka politička stranka, ako vas to interesuje. Znači, bliski ste sa A radikalima u... izađite pred Mi smo narod. kad ste narodnjačka politička narodnjačka. stranka, desni centar, A pa izađite. ja sam vam, eto, primjer čoveka koji je iz naroda. U čemu je tu problem? A vi ste maska, vi ste Ja uvek i lideri, takođe i svi članovi G17+, pojavljuju se i razgovaraju s građanima. Mi imamo akciju. Ako ne znate, pitajte poslanike direktno, idemo Dobro. po gradovima Srbije, a Ipak sada ćemo u susret Evropi pitajte direktno, da ljudima objasnimo šta su to pogodnosti koje ćemo mi dobiti Ako članstvom u ih vi Evropskoj budete uniji. vodili u Evropu. Naravno da ćemo ih mi voditi i to se i vidi. Tu ćemo zastati. Gospodin Petrović će da oprosti reklame. Nastavimo razgovor. Nećemo baš, Da, dobro porekao čovječe, ne znam Pa šta. imam. Pa šta bi s tobom? pošto gledalci, ovo je malo interaktivna emisija, gospodin Petrović je, znači, čuli smo gospodin Albijanić, toliko reklama reče, nećemo zloupotrebiti opredeljenje porodično partijsko, ali gospodin Petrović je rekao šta i kako. Porodično opredeljenje radikala. Da. Evo, gospodin Nikoliću, Recite, jel vi malo, daćemo reći, ali vi malo ne bodete prst u oko svetu kad poslanik u Skupštini Novi radikala postaje predsjednik takozvane vlade Republike Srpske Krajine. a što bi to bilo prst u oko Pa sveta? malo ono, opet granice, priča... Znam, a što bih ja čutao da je Hrvatska okupirala Srpsku krajinu? Ima li tog Srbina koji će to da oćuti? Pazite, Hrvatska je demokratska zemlja spremna za ulazak u Europsku uniju, proterala 400.000 ljudi, ne da se vrate. Pa mi smo pod optužbom da proterujemo Albance bili bombardovani. Hrvatska je proterala pred očima Ujedinjenih nacija Srbe iz krajine i postala demokratska zemlja. Dobro, tu ćemo stati. Jeste to rekli ovom komesaru za evropske integracije Kako da Evropske ne? unije? I to ste mu rekli kako je primio? A kako, neće on... Pa pitajte njih, oni dolaze samo da čuju šta vi mislite, ne da vam kažu šta on misli. Dobro. To su ljudi... Gospodin Petroviću, znači, ako pridružit ćete se inicijativi iz svojih razloga za smenu vlade Srbije, glasat ćete protiv te vlade zbog propusta u proteklih godinu dana, a šta će biti ako inicijativa ne uspe? Da li će da uspe ili neće da uspe, to ćemo da vidimo kada se ovo pitanje prvo kao proceduralno, a ja se nadam da će se i suštinski naći na dnevnom Tu će redu. trajati rasprava, dakle, i tako dalje. Da li očekuje da se Hoću pojave... jednu stvar pre toga da kažem. Ministri Po premijer da Ustavu- brane vladu. Po Ustavu Republike Srbije i po Poslovniku, kada se traži izglasavanje nepoverenja vladi, kada 20 poslanika kad podnese inicijativu, to pitanje mora da se nađe na dnevnom redu. Da li će
predsjednik parlamenta odlučiti da se glasa o dnevnom redu, pa na taj način, po mom mišljenju i tumačenju Ustava i Poslovnika, prekršiti Ustav, to ćemo da vidimo ili ne. Što smatram jeste da su sazrele sve okolnosti da se otvori ova debata, da je to potrebno zbog građana Srbije, da je potrebno da svako iznese svoje argumente. Vlada da iznese argumente zbog čega smatra da je dobro radila. Gospodin Albijanić o tome govori ovde večeras. Siguran sam da će predsjednik vlade i ministri imati vrlo mnogo entuzijazma da kažu šta je to po njihovom mišljenju dobro u ovih godinu i nešto dana. Da će opozicione stranke, Demokratska stranka, gospodin Tomislav Nikolić i njegova stranka, svako sa svog aspekta izneti svoja gledišta zbog čega mi smatramo da vlada... Dakle, nema koalicije u opoziciji protiv vlade, nego svako iz svog razloga glasa protiv vlade. Srbija se nalazi u jednom vrlo čudnom stanju. Ovu vladu koju podržava gospodin Albijanić podržava manje ljudi nego što je podržavao vladu Zorana Živkovića u trenutku kad je Živković tražio raspisivanje izbora. Ovu vladu sad podržava manje od 15% građana. Dobro, ova vlada, evo, kaže, ima studiju izvodljivosti. Ja vam pričam kako stoje stvari u građanstvu. Očekuju neki procenat da dobiju na tome. Politička stabilnost i jedan zdrav pristup politici govori da stanje u parlamentu treba da se usaglasi sa stanjem i raspoloženjem političkim u narodu. Ja mislim da je za Srbiju dobro da ima nove izbore. Ja sam siguran na tim izborima da bi moja stranka dobila najviše glasova, kao što pretpostavljam da drugi imaju svoje poglede na to pitanje. Ali kako god bilo, ja mislim da su sljedeći izbori između Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. Mislim da je za Srbiju dobro da dobije odgovor na pitanje šta žele građani Srbije. Često čujem komentare. Kakav pravac država treba da ima i koliko brzo tim pravcem treba da se kreće. Siguran sam da 80% ljudi koji žele u Europsku uniju će se izjasniti na tim izborima. Ja imam sasvim puno poverenje u to da građanstvo treba da dobije priliku i da kaže šta misli. A ukoliko vi imate stanje u narodu da 10, 12, 13% građana podržava jednu vladu, ta vlada niti ima političku moć, niti ima sposobnost da vodi politiku koju promoviše, a osim toga ja, iskreno da budem, ne vidim konzistentnu politiku vlade Republike Srbije, jer 2-3 puta sam rekao večeras ovde u emisiji, u ovih godinu dana ta politika je toliko izmenila svoju stratešku poziciju i svoj strateški pravac da je ona neprepoznatljiva. Ja sam vrlo zadovoljan što su određeni elementi te politike se vrlo približili onome što Demokratska stranka zastupa kao stanovište i kada je pitanje međunarodnih obaveza na dnevnom redu i politika prema državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Osim toga, razgovarat ćemo nešto i ovdje o pitanju Kosova i Metohije, mislim da je to vrlo važno. Treba to da prodiskutujemo. Ali ja prosto nemam nikakvu veru da je moguće da ovakva vlada tu politiku iskreno, sposobno i hrabro vodi, jer to ovih godinu dana nije pokazala. Koliko goste vi Studio izvodljivosti nije nikakav dokaz reformske sposobnosti ove vlade, već je to jedan istorijski sticaj okolnosti i dobro je, odlično je sa stanovišta Demokratske stranke i ja lično mislim da je to odlično što smo došli u poziciju da se otvori jedan veliki put za Srbiju i tim putem treba brzo ići. Česte su teze bile, molim vas i još neke stvari, moram ja nešto. Samo sekund. Što ste nervozni, gospodine Albijanić? Nisam. Pišete vi jedini ovde, mi pišemo. Samo čekajte na red. Znači, česte su teze bile da je, znači, period kohabitacije DS približio DSS-u, a sada vidim nove analize nekih analitičara bliskih DSS-u, da je DSS postao maltene demokratska stranka sa svojim stavovima prema integracijama i tako dalje. Od prvog trenutka, od formiranja vlade Republike Srbije u martu 2004. godine, pre toga, u toku pregovora, kada smo mislili da treba formirati većinsku vladu, do dana današnjeg Demokratska stranka ima politiku koja ni u jednoj bitnoj tački se nije promenila. I evo, treći ili četvrti put ću da kažem, politika vlade Republike Srbije u značajnoj meri u bitnim temama i pitanjima se približila temeljnim stavima Demokratske stranke. Ali, kada mi govorimo o tome da je u zemlju potrebno brzo promeniti, da je potrebno izvršiti restrukturiranje javnih preduzeća, restrukturiranje velikih sistema, da je potrebno ovu zemlju prilagoditi načinu na koji funkcionišu evropske zemlje, ova vlada to nije sposobna da učini. Zato mislim da je potrebno na novim izborima utvrditi raspoloženje građana i dati građanima priliku da kažu šta oni žele da bude u ovoj zemlji i kakva vlada treba da bude. Citirati premijera koji kaže sad tek vidim koliko je Zoranu Đinđiću bilo teško, a pre toga je pričao nešto drugo. Pa pre toga, između ostalog, je gospodin Koštunica rekao i da
demonstracije crvenih beretki ovde na autoputu predstavljaju štrajk, pa ja danas čak čujem od nekih njegovih bliskih funkcionera danas. Dakle, kada je Koštunica potpuno promenio svoj pogled na to pitanje i danas neki kažu da, bože moj, šta izašlo je tu stotinak ljudi sa mašinkama i onim hamerima, da to nije ništa drugo nego jedna prosta demonstracija nezadovoljstva radnika zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To su vrlo opasne stvari, ali evo da kažem još jednom, dobro je što Koštunica menja svoje pozicije. Ono što je važno reći ovde, moram da kažem na ovo Petrovićevo... Mora samo se umre. Ne, ali da kažem. Ovo što se... Ovo što se... Dozvolit ćemo vam sve to da odgovorite. Evo da čujemo. Jeste na vlasti, ali ne može baš da koristi ovo. Da idemo nekim redom, ja sam vlast ovde. Gospodin se navikao da ima privilegije. Dobro, nije privilegija, evo. Dakle, nemojte crvene beretke pominjete, imali ste, to je bilo otimanje za crvene beretke, a ni gospodin Zoran Đinđić, a ni Dušan Mihajlović nisu osuđivali u vreme kada je to bilo i oni su govorili veoma slično Vojislavu Koštunici. Nezadovoljstvo, to nezadovoljstvo će biti ublaženo, jeste i u mnogim stvarima su u pravu, tako ja oko tih crvenih beretki ne bih se više kačio. Ne slažemo se vi ja tu, ali... Ali evo, prosto... pa ne, ja sam to morao sam to da istražujem kad je počelo vanredno stanje i kad je već iste večeri optužena Srpska radikalna stranka da je podstrekač, inicijator, organizator atentata. Ja sam morao na brzinu da prelistam sve ono što novine objavljivale godinu dana pre toga, da pronađem šta je ko govorio o svemu onome, zašto optužuju radikale i onda je prestao napad na Srpsku radikalnu stranku. Znači to sa Legijom, ovima to ne ide ni jednom od vas kao pozitivno na nešto. Bolje to zaboravite nego što se oko toga svađate ko je s njim bio bliži. Ja govorim o DSS-u i DSS-u. Ne, ja vas hoću da pitam nešto. Ima nešto drugo. Da li je normalno... Ali samo ne Ima jedno pitanje oko krivične prijave protiv Dejana Mihajlova, sekretara vlade, gospodine Petroviću. Vi ste to podneli za njegovu izjavu da je Živković upoznat, gospodin Tadić i znači vrh Demokratske stranke ko ubio premijera Đinđića. To je jedna bestijalnost potpuno. Izvinite, da li je takva stvar dozvoljena u kampanjama? Da li je ipak to... Ja moram to da pitam, znači svakog političara, pitaću to i sve političare u ovoj zemlji. Ja nisam čuo gluplju izjavu u životu, mislim da to odmah rešite. Da li ova zemlja treba da izađe na kraj s takvim stvarima i molim vas, sad ćemo svi odgovoriti na to pitanje, svima ću dati priliku, da li u ovoj zemlji treba političari da raščiste međusobno o tome ko daje takve izjave, ko to piše, ko to koristi u bilo kakve političke svrhe, pa makar to bila i politička borba. Pa ajde prvo da ukinemo sve novinare koji lažu. Ne slažem se ja s tim. A što se ne slažete? Pa slažem se ja s tim, kažem. Pa znači ima procesa koje je nemoguće izvesti. Uvek ćete imati političara koji lažu, novinara koji lažu. Ali to služi na čast stranci koju taj političar predstavlja. Izvinite, molim vas, niko to iz te stranke nije osudio, oni su samo rekli... Služi njima na čast, pa šta? Od najstrašnijih političkih poteza verbalnih. I to je stav kad niko ne osudi. Tako vam je znači cela stranka. Idete dalje. Što? Što vi sad insistirate da se oni prestanu se bave politikom? Prestaju zato što nisu to osudili. Zato što je taj čovjek i dalje sekretar vlade. To sam sad da kažem. To je problem. Pa da se to rašisti. Raščistili su. Rešili da ga ne diraju. Šta sad vi? Kako vi da raščistite? Problem je što gospodin Albijanić podržava vladu. Ako ja budem lagao, ja ću da se poučim iz svog posla. To je vrhunski nemoral. Moramo da raščistimo to stvari. Ne, ali gospodine Sarafa, pustite vi da predsjednici stranaka, njihovi glavni odbori, odlučuju ko će... Neće da oni da raščiste, oni se sližu međusobno i oni svi ostanu zaštićeni, ali molim vas, maltretiraju se građani s takvim izjavama. Ne možete vi da sudite političarima, nego građani na izboru. Ja ću da pitam političare, ali... da li se maltretiraju građani takvim izjavama? Prvo, pokazujete jednu dozu ostrašćenosti prema političarima, svojstvenu novinaru. Normalno. Sad, jedan političar je slagao, uhvaćen je u laži. Pa naravno. Pustite. Ta stranka sada ima taj teret da njen političar laže. Kao što ima Demokratska stranka teret da je poslanička grupa krala glasove. Taj teret stoji večito. Niste raščistili s tim. Evo ga, Pajtić je visoki funkcioner Demokratske stranke. Gotovo je. Ta stranka je jedan deo svog ugleda izgubila. I što sad ja treba na tome da insistiram? Pa to građani Srbije znaju. Nešto drugo u vezi vlade, što je gospodin Petrović malo počeo, ali nije završio. Vlada je bila na testu, bila na izborima. Mi smo imali predsjedničke izbore. Ovde sede predstavnici trojice kandidata na predsjedničkim izborima. Jedan koji je u drugom krugu pobedio, jedan koji je pobedio u prvom krugu, jedan koji ne bi mogao da pobedi nikada. I ta opcija koja ne može da pobedi nikada sada vrši vlast u Srbiji. To je ono što u Srbiji ne valja. Šta je osnov demokratije? Da uvijek vlada onaj koga narod hoće.
Pa šta vi mislite da se ne postoje procene da narod... Da li su i lokalni izbori pokazali iste rezultate kao predsjednički? Pazite, lokalni su nešto drugo, ali ja sam Ali njima, mislim da je njima slika- potpuno zadovoljan. Sa 20 odbornika u Srbiji mi smo otišli na 1000 i A nešto. ja vidim da je slika Srbije žuto-plava. Mislim, kad govorim Da, to, da, znači, jednu ali samo da se stvar pre Srbija nego što- pocepala na radikale Red je demokrate. na mene. Ne, nemojte, Red je na gospodine, mene. molim vas. Red je na Kad mene. smo Bude ućutkali kako Albijanića. valja. Oko evo, gospodin Demokratično, Albijanić ovde ako sam ja već vredno mogao da piše, čekam. ali ja ću minut jedan samo. Pametan piše, ja sam vam to već rekao. Oko Bodruma. Demokratska stranka je od početka, dakle pre svega predsjednik Tadić je u jednoj izbornoj kampanji u vreme, niko to nikada u Srbiji nije uradio, rekao tačno, napravljen je jedan Kao predsjednik stranke, da. veliki To je laž. faul. To je dakle tačno. Rekao da gospodine nije Nikoliću. znao do tog časa. Pa nema. Dakle, svi gospodin ste znali Tadić je u u stranci sred šta se radi. kampanje otvorio pitanje Karte su Bodruma. S ostavljene druge kod strane, Pajtića. Demokratska stranka Stolu. smatra i drži da sud mora da reši to pitanje. I kao stranka koja drži do državnih institucija, ne vidim čega bi trebalo mi da se stidimo u tom stavu. Znate šta, gospodine Nikoliću? U vreme dok ste vi učestvovali u vlasti, Da. u ovoj zemlji su se desile najstrašnije stvari. Šta? Desilo se to da su strane trupe ušle na Kosovo i Metohiju. Desilo se to da je ogroman broj ljudi ostao Jeste bez li svojih bili protiv kuća. toga? Desilo se to da je ogroman broj ljudi izginuo zbog pogrešne politike koju je vodio Slobodan Milošević, a vi ste bili saveznik te politike. Kad vi sad upoređujete Bodrum sa jedne strane i glasanje iz Bodruma sa svim onim strahotama koje su se desile za vreme dok ste vi participirali kao deo vlasti u toj politici, to su neuporedive stvari. Tako da ako ćemo da počnemo sada Petrović. da se bavimo istorijom, Izbore 2000. mi smo izgubili. da se bavimo Izbore istorijom, 2003. vi ste izgubili. tako da se Jesmo li istoriju mi preživjeli da kazne? istoričarima... Ali trebalo je da dođe do izbora da bismo bili kažnjeni. Je li tako i to? Sad onaj ko sporne ne da izbore, stvari. taj ne da bude Nisu kažnjen. sporne stvari. Njihov sud dolazi vrlo brzo. Ono što želim da politički, kažem, naravno. Spremite se. ono što želim da kažem, to je prvo oko te famozne izjave, mi se s njom ne slažemo i svako mora da odgovara za ono što kaže. Svako mora da nosi ono Jeste što tražili da bude izgovori smenjen? kao važno. Mihajlov. Druga stvar je Nije njihov važna, resor. to je da Nije njihov druga stvar resor. važna jeste da Ne sme da u Srbiji inače mora da se unapredi dijalog. Dakle, rasprava da bude na kvalitetnom nivou sa Ubijen je argumentima, premijer, pokojni da ne premijer bi Đinđić je ubijen, znači... da ne bi Rečeno je da ovaj, njegovi najbliži saradnici znaju koga je ubio, da to zna i njegova majka i da oni to kriju i da I da to neće zna da... i Dejan Mihajlov. I on to zna i njegova stranka Ako će ne to samo, kažu ovi, ne reći samo će. to. E, A to je sutrada strašno. na konferenciju u Tanjugovom pres centru je rečeno, kada pitanje novinara, da li ćete vi to reći kao stranka, ne, to ćemo mi reći kao vlada. Ja vas dobro, zato to pitam. I nismo rekli kao vlada, on je napravio faul tom izjavom, za to treba da snosi lične konsekvence i Šta to znači? G17 plus nema Malo nikakve ćuti, malo veze sa me nigde takvom nema, vrstom izjava. a to što sam kao pljunuo, ovo To što ne smo tražite čuli, smenu njegovu. kao ovo što smo čuli da je svako odgovoran za svoje izjave. Jeste. G17 plus sa svojim stavovima vrlo jasno ih iskazuje, nikada pogrešno i to je jako dobro. I treba da stoji odgovornost, da se vidi i da mi prelistamo šta ko kad kaže i da za to snosimo odgovornost. I neka snosi odgovornost za to što je rekao, ali ja vam kažem, inače za izgovorene reči treba da se vodi računa. I inače treba da diskutujemo na jednom višem nivou, a ne kod građana da izazivamo nešto, eno ih opet se svađaju ili na ovaj ili onaj Dobro, način. evo ja ću da Ovdje kažem, je evo, rečeno mi nekoliko novinari treba stvari. podijelimo Izvinite, nivo dijaloga gospodine na viši Sarapa, nivo, evo, izvolite. gospodine Sarapa, mnogo je ovdje rečeno i ja sam pažljivo slušao, morao bi da dobijem prostor da odgovorim na određene stvari. Pomenuti su predsjednički izbori, ja nisam bio kandidat na predsjednički izbor, a možemo da se odmeriti, to bi vidjeli kako bi izgledalo. Što se tiče, dakle, Ja se igrate sa mnom. što se tiče... Imali ste kandidata, pa nemojte sad. Imali ste Što se kandidata za tiče predsjednika Republike. izjave gospodina Petrovića, on sad pokušava tu da kaže da na sljedećim izborima će se ogledati radikali i demokratska stranka. To To su je netačno. činjenice, to su Činjenice gospodine su Albijaniću. sljedeće, gospodine Petroviću, i vi to dobro znate. Činjenice su da Albijanić zajedno sa svojom poslaničkom grupom u Skupštini Srbije najviše se angažuje na tome da razbije radikalsku demagogiju. I to ljudi vide i znaju. A gdje ste vi u toj priči? Ćutite, izokola nešto kažete Ne ili ne razumete kažete. vi to, gospodine Albijaniću, ništa. Nema šta da razumem, to se A ne vidi i razumete, zna. da. To se vidi i zna. I u tome je bitno, ali vi bi htjeli da političkim marketing potezima da dobijete ovo ili ono. Ne dobija se to tako, nego poslom koji se uradi. Prema tome,
sve te na taj način priče nisu. Ono na početku što ste rekli oko vlade, kažete vlada se približila načinu rada Demokratskoj stranci, kako bi Demokratska stranka to radila. Političkim stavovima. Političkim stavovima, je li tako? Tako je. Približila se, a vi kažete, ajde da ih rušimo. A ovo što sam vam rekao, ponavljam, korpus delikt u sudu je živi dokaz, je pozitivna ocena studije izvodljivosti. To je živi dokaz da ova vlada radi dobro i da nastavlja reformski kurs onako kako valja. Verbalno morate da radite svaki dan da biste menjali Srbiju, a vi to ne činite. Svakako znam da nije dovoljno da samo vlada radi na tome. Evropski put zahteva daleko širi konsenzus nego što je to i vlada i parlament. I mi imamo jednu dobru stvar, da u parlamentu nije bilo... Vlada je odgovorna, ne može biti ceo narod odgovoran za ono što se dešava. Dobru stvar, u parlamentu nije bilo protivljenja rezoluciji o evropskim integracijama. To je dobar signal, jer možemo ipak na određeni način da približavamo stavove i da zemlju zajednički vodimo u Evropsku uniju. I pored vlade i parlamenta potreban je i nevladin sektor, i univerziteti, i ako hoćete i crkva, i svi činioci društvenog života da radimo na tom polju sa jednom pozitivnom atmosferom, pa mora se širiti. Vi mislite samo uski krugovi da vode. Vlada je ta koja diktira tempo društvenog života. Vlada svakako to i radi. Vlada je odgovorna. Vlada odgovara pred biračima. Stranke čine vladu. Zato je potrebno da Srbija ima nove izbore da bismo razrešili sva ove... Kao i što je tačno ono što sam vam rekao na početku, da ste pogrešili vreme kada idete na rušenje vlade, da od tog posla neće biti ništa. Jer sada u rukama imamo pozitivnu ocenu, a vi sada hoćete da... Aj više ne pričate o... Kao i... Prema tome, stvar je potpuno... Kao da ste vi lično i personalno završili sve oko... Ne, nisam, ja sam to proučio. A u Skupštini Srbije sam se trudio... Ajde ovako, mogu nešto... Važno je samo da imamo debatu i da kaže svako ko šta ima o tome kako je radila vlada. Vi svoje, Demokratska stranka svoje, gospodin Nikolić i njegova stranka će reći svoje. Kako stoji po poslovniku? Pa naravno, pa mi zbog ljudi koje... Poslovniku što se toga pridobijamo za svoju politiku to i činimo. Vi dobro znate da za svaku sednicu glasamo o dnevnom redu. Vi dobro znate da će predsjednik Skupštine staviti na dnevni red predlog o izglasavanju nepoverenja vladi. Kako ćemo mi glasati o dnevnom redu? Tom, kako ćemo se izjasniti? Hoćete da glasate o dnevnom redu? Pa vidjet ćemo. Pa ja kažem da ne treba da se glasa o dnevnom redu, već to pitanje mora da se nađe na dnevnom redu. Predsjednik Skupštine će staviti na dnevni red. Da li će biti skinuto sa dnevnog reda? Da li ćemo mi glasati? Vidjet ćete kako se izgleda. Oko stavljanja na dnevni red izglasavanja. U svakom slučaju je bilo na dnevnom redu. I skinuto je s dnevnog reda. Skinuto s dnevnog reda. Ali je bilo na dnevnom redu. Nije. Izašao Čedomir Jovanović i rekao, predlažem da se ova tačka skine sa dnevnog reda. Ali je, gospodine Nikoliću, da bi bila skinuta sa dnevnog reda, mora da bude na dnevnom redu. I sad da ne ulazimo. Zakazat će oni to. Dogovorili su se oni. Zakazat će oni to. Pa sve se dogovorili. Ko se dogovorio? Naravno. Pa DSS, G17 plus SPS. Pitanje je da li su sa Vukom. Dobro, 4 poslanika su... Ujutru rano i to ono jutro kad znaš šta priča. 131 poslanik podržava vladu Republike Srbije. 131 Vaša inicijativa će propasti. 131 poslanik podržava vladu Republike Srbije. Znam, ali to je loša sudbina za te političke stranke. Nije. Ovog časa mora se raspravljati o vladi. Ja, da sam predsjednik vlade, ako je ovo epohalni potez, ja bih jedva čekao tu sednicu. Jedva bih je čekao. Ja ne bih izbjegao raspravu na tu temu. Jer ako taj papir može da poklopi milione nezaposlenih, loš socijalni status svih građana Srbije, haos u poljoprivredi, haos u uvozno-izvoznom sektoru, finanskom sektoru uopšte, ako to sve može da pokrije ovaj papir na 6 stranica, hajte dođite u Skupštinu. Neka dođu vaši ministri. Nek podele te papire narodu, možda će narod to da jede. Možda će narod to da obuče, možda će narod to s tim da plati letovanje. Možda će to ovi u politici mjesto plate da podeli. Dajte to, naštampajte, ali na tom žutom papiru, što Poljaci daju, naštampajte to da ima narod. Da nemate samo vi koristi od tog papira, nego da ima narod koristi od papira. Možda proda kao stari papir. Dajte bar neku korist da imamo od te vaše studije. A da ja vas trpim još 15 godina. Pa svake 2-3 godine kad bude gusto i kad upropaste državu, vi da donesete još po jedan papir. I na kraju 15. godine se nađemo u haosu. Da li o tome na taj način može iko normalno da razmišlja u zemlji? Da vi ignorišete stav dve političke stranke, koji ovog časa imaju možda i 60-70% biračkog tela.
i da se pravite da ste vlada, da se pravite da ste vlast. Sjetite se samo šta ste govorili Milošević. Sjetite se, pričate o kulturnom dijalogu. Pa to je bilo... Nikome nije padao na pamet kulturni dijalog sa socijalistima. Ono što je ključno. Sa istim ovim što sad u Skupštini i što vas podržavaju. Pazite, vi sad očekujete kulturan dijalog od Vučilića, od Dačića. To su oni isti protiv kojih ste 5. oktobra zbog krađe izbora izašli na ulici. Palili Beograd. Poginulo 2 ljudi, čini mi se. To su ti isti ljudi. To je ono što mene motiviše u politici. Što se tiče... Vi ste dokazali, ne da je Srbija spremna za ulazak u Evropsku uniju, nego da ste vi kao vlast spremni da poslušate sve što vam se naredi. A ja se bojim toga što vam naređuju noću i mimo javnosti. I što ispunjavate noći i mimo javnosti. Vi ste najnetransparentnija vlast koja postoji. Ja samo vidim da 2 meseca se niko iz vlade ne oglašava o nekom problemu i znam da ste rešili kako ćete da prevarite narod. Eto, to je ono što me motiviše. Ja se uopšte, evo... Dobro, predstavnici vlade gostuju na RTS-u. Neka vam kaže, gospodin Petrović, da li smo uopšte razgovarali o inicijativi? Nek vam pomogne malo. Ne. Ja sam, možda sam drugačije mislio da postupe sada. Postupili su kako bih i ja, da sam ja bio u Demokratskoj, a oni da su poklonili inicijativu. Oni su postupili mudro. Ostaje na onima koji neće da postupe mudro. Ostaje na Socijalističkoj partiji Srbije, koja je rekla da neće ući u salu dok se vaša ministarka ne izvini poslanici. Je se izvinile? Nije. Ministarka nema razloga da se izvini. Nije. Jesu ušli u salu? Kako oni sad imaju razloga da uđu u salu? Pazite, vi kažete da laže Mihajlov. A šta će Dačić koji izađe za govornicu i kaže ne ulazimo u salu dok nam se ne izvini ministarka? Dobro, da vas pitam jednu stvar. Pored svega ovog, da li može se unese u Skupštinu Srbije u raspravu, jednu raspravu da se unese i rasprava o tenderima, naročito o žutim stranima koje je od strateškog interesa za ovu zemlju, da se to pitanje postavi. Dajte nam materijale da srušimo tu bandu. Da se to pitanje postavi, nisu oni doprinili tome, znači gospodin Albijanić ne, nego njihov partner iz vlade, ali da se to raspravi. Zašto? To je onda umašeno neko društvo oko šefa kabineta, predsjednika vlade ili sekretara vlade. Kako to neka firma iz Poljske dobije tendera? Jeste, sad su svi umešani. Dobro, evo vidite, gospodine Sarapa, i vi čak ste podlegli, evo pa ću ja kratko, gospodine Albijaniću, podlegli toj činjenici da ovde u stvari ne postoji vlada, nego postoji konfederacija ministarstava. Postoji gospodin Koštunica koji je predsjednik vlade. Ja ne znam da li gospodin Koštunica uopšte ima neki uticaj da gospoda Dinkić je ministarstvo finansija. Daću vam dokaz da nema. Da li on zna šta se dešava s parama u ovoj zemlji? To u istoriji nikada nije bilo. Evo da vam kažem. Sutra Srpska radikalna stranka deli na Kosovu i Metohiji kompjutere koje smo kupili za decu koja uče na srpskom. Kada smo ušli u nabavku 100 kompjutera, pitao sam Vojislava Koštunicu, da li možemo da budemo oslobođeni poreza na dodatu vrednost? Kompjuteri neće ni ući u stranku. I zaista, direktno smo ih otrali u Crveni krst otrali u Zvečan. Poklanjamo Ministarstvu prosvete. On je rekao, ugovorit ću vam sastanak sa Dinkićem. Sam rekao, s njim neću razgovarati. Dajte mi nekog vašeg iz Ministarstva finansija. A on mi kaže, mi nemamo ni jednog činovnika u Ministarstvu finansija. Od portira do ministra. Dobro, možda nema ni jednog ekonomista u toj stranci, ali evo da gospodin Albijanić... Nema svog čovjeka. Ali to je strukturno neverovatno. Dakle, da predsjednik vlade nema uticaj na novac, to je valjda prvi jedini put u srpskoj istoriji. Ja ne znam da li ima negde u parlamentarizmu da se to dešava. Prva stvar važna ovde jeste da li će skupštinska većina pustiti raspravu na dnevni red ili neće. Da li će biti rasprava ili neće, to zavisi od nas, ne zavisi od vas. Nećete vi diktirati dnevni red. Biće na dnevnom redu. Pa nije prvi put da krše Ustav, to nema. Predsjednik Skupštine će staviti i možda postupimo kao što ste i vi postupili. Vidjet ćemo. Uostalom, mi smo vlast. I da prođete kao i Uostalom, mi smo vlast i odlučit ćemo da li će o tome biti diskusije ili ne. Svakako će biti na dnevnom... Jeste, gospodine Albijaniću, vlast. Ako vi govorite o vladi... Uostalom, vi ste vlast. Ako vi govorite o vladi, ja sam iz parlamentarne stranke koja podržava vladu Republike Srbije i predstavnikam sam tu. U čemu problem? I u čemu? Dobro, vaša funkcija je zakonodavno tijelo, vi ste... Što se tiče... Vaša funkcija je veća nego ministra financija. Dozvolite. Ostalom, mi smo vlast. Što se tiče... Nisam znao da je to u tom odnosu. Vlast i Ustav. Što se tiče odgovornosti po ministarstvima. Poštovanje istog. Sada se može vrlo jasno videti odgovornost ministara za ono što rade.
I ja sam ponosan na ministra iz G17+, koji ozbiljno i odgovorno radi svoj posao. Vi mi navodite kao argument poljoprivredu. Da. Pa jeste pročitali u pozitivnoj ocjeni studiji izvodljivosti da se u ekonomiji i poljoprivredi najviše odmaklo? Niste pročitali to. Kako se A odmaklo? ja ću vam reći sljedeću stvar. Podsjetit ću vas da je poljoprivredni budžet povećan 3 puta, da idemo na registraciju poljoprivrednih proizvođača i da se ogroman broj poljoprivrednika registrovao. Vi znate dobro da je cena dizel goriva za registrovane poljoprivredne proizvođače jeftinija. A što za registrovane? Vi znate dobro da idu poljoprivredni krediti kratkoročni i dugoročni i da su nastavljeni u 2005. godini. Sve to ide ka poboljšavanju ambijenta za razvoj tih poljoprivrednih dobara. Je li znate koliko je zapaloženih njiva? I znate koliko je kombinata propalo? Sad, odlično. I to što ste rekli. I znate koliko je kriminalaca uzelo 1000 hektara? Pomenuli ste nezaposlenost. Ja ću vam reći, do 2000. godine broj nezaposlenih se popeo na cifru od 850.000 plus ljudi na prinudnim odborima. Kako vas nije sramota da kažete? Pa mi se pokušavamo, 1% je manje ove godine. Svi će reći, pa dobro, to je malo. Pa malo je, slažemo se, ali mukotrpno treba da radimo ono što ste vi upropastili. Ne samo u oblasti zapošljavanja, u oblasti poljoprivrede, ekonomije, pa zemlju ste doveli na rub propasti i sada vi meni pokušavate da pričate ko je za šta odgovoran. Mi smo sve upropastili. Pa naravno da ste sve upropastili. A šta je ostalo vama da upropašćete? Pričate o bankama koje ste upropastili, da smo mi za to odgovorni. Svaka vam čast za to. Ko je zatvorio Beogradsku banku? Ko? 4 banke su otišle pod stečaj. Nije tačno. Nije tačno. 4 banke su likvidirane. Beogradska banka uopšte nije likvidirana. 4 banke su likvidirane iz sljedećeg razloga. Polako. Ni dan danas ne možete naći sudiju koji će da potpiše likvidaciju banke koja je pozitivno poslovala. A gde tražite tog sudiju? U trgovinskom sudu. Dakle, 4 banke. Pa je li ja upravljam trgovinskim sudom? 4 banke. Je li ja biram sudiju trgovinskog suda? Dozvolite da ja kažem. Kako će li to tako... Je li kradu sudiju trgovinskog suda? Dakle, 4 banke... Šta je sa trgovinskim sudom? Kradu sudije? 4 banke. Hoću da znam šta je sa trgovinskim sudom. Koje su likvidirane. 4 banke. Odgovorit ću mi to. 4 banke koje su likvidirane. Imali su dug od 8 milijardi maraka. A to znači da Srbija treba da radi 18 meseci, da svi izdvajaju plate da bi vratili dug. Vi dobro znate za piramidalnu štednju. A kako nastavlja nacionalna štedionica od njihove imovine i njihovog kapitala? I od njihovih prostora i njihovih zaposlenih ljudi. Dobro znate, ja sam vas saslušao i nisam vam upadao. Dobro znate za piramidalnu štednju, da fina jezda. Dobro znate za uzetu štednju građanima. Sada država vraća staru deviznu štednju i zajam za preporod Srbije. Pa vraćala je valjda i 2002. Zajam za preporod Srbije ove godine krenuo, a stara devizna štednja od ranije. Pa vi znate ko je odgovoran u bankarskom sistemu, gospodin Dinkić. Ko je bio na vlasti kad je počelo da se vraća stara devizna štednja. Dakle, nemojte uzimati ono što nije vaše. Sad ljudi hoće da prikažu da ovo što se radi nije dobro. Šta je sa trgovinskim sudom? Naravno da sudovi kod nas moraju da se poboljšaju u funkcionisanju. Tu se slažem sa vama. Da sudstvo uistinu bude nezavisno, nekorumpirano i ovde u studiji možete pročitati da najveći stepen korupcije ili problema se nalazi u trgovinskom sudu. Albijanić. Prema tome, ako pažljivo čitate određene stvari, vi ćete vidjeti kako stvari stoje. Guverner Narodne banke. Oba guvernera rade odlično i zaslužni su za stabilan dinar. Bacaju rešenja sudova. A to što je stabilan dinar, vi znate koliko košta građane Srbije. I vrlo dobro znate. Stavimo ovdje reklame. Mislite da je bolje bili u periodu hiperinflacije? Ja sam zbog hiperinflacije rušio vladu Nikole Miloševića. U periodu hiperinflacije rušio sam vladu Nikole Šajnovića. Pa vas molim... Znam koliko ste vi rušili vlade. Sve se tresla zemlja od vašeg rušenja vlada. Vi ste onog trenutka kad su vas pozvali u vladu utrčali o njoj. Šta lupate, to je bilo 93. godine. 98. ste ušli u vladu. A ko je vas pozvao u vladu 2003? 98. ste ušli u vladu. Ko je vas pozvao u vladu 2003? Je se to zove u vladu? Jeste vi pozvani u vladu?
Ili se Ne, možda mi smo vlada napravili konstituira? koalicijnu vladu. Pa šta onda Prvi put pričate? ozbiljno Mi posle smo pozvani u višestranačkih vladu, izbora je formirana koalicijna vlada. formirali vladu. A Jel mi vi smo znate- pozvani u vladu. Jel vi znate da je prvi put Prema kome posle vi pravite aršine? demokratskih izbora formirana koalicijna vlada? Šta pričate? DOS je izašao Koji ono to u izbori celini nisu kad bili je- demokratski? Prvi put posle Šta vi 5. znate o oktobra, demokratskim izborima? pa je formirana vlada DOS-a. Šta sve nastalo sa vama? Sada je koalicijna Sa vlada vama od nastalo stranaka sve. pojedinačno. Sa vama koje su nastala izašle na demokratija. izbore. Godinu i po dana nismo imali ustavni sud. Nije sa nama nastala demokratija. 45 dana vanrednog stanja u kome su kršili... Nemojte Šta pogrešno pričate? da pričate priče. pričate? Demokratija je Stavimo, molim nastala vas. Malo pre ste rekli posle prvi izabrani promena demokratski 5. predsjednik vlade. oktobra. Vi mislite, ja ne slušam šta se priča. Posle promena 5. oktobra je Počela demokratija. demokratija. Tako je. Šta je bilo pre toga? Pre toga je bilo simuliranje višestranačkog Ma sistema. šta pričate? U kome ste vi Kako je učestvovali? učestvovala Demokratska stranka u svemu tome? Pa borili se Kako na je sve SPO moguće učestvovao u različite svemu tome? načine političke Kako su stranke simulirali onu koje su vladu? osnovane u to vreme su se Vi borile ste za 94. i 5. promene u tekako sistema u izbacivanja tekako autokratskog režima. Čak i dok I To je ovde suština. i na palama. Molim vas, To je stavimo sasvim druga stvar. stavimo Naravno da nisu ovde- bili u vlasti nikad. Jeste, reklame. jeste. Nastavljamo, evo tu smo već pri kraju, da sad ne zaoštramo do kraja, nešto ne pomenusmo, nešto pomenusmo, nismo Crnu Goru, nismo Kosovo. Da li je, znači na kraju, dva kratka pitanja za sve, Crna Gora, Kosovo, studija o izvodljivosti, da li je to vezano sa jedno s drugim ili je to nešto odvojeno i za vas pitanje, računate na 131 poslanika Računam. i na SPS. Pa SPS podržava manjinsku vladu. Dobro, da li su Računate oni, na da li ste imali razgovore i tu da li su, nema- jesu vam obećali čvrstu podršku? Ne Ko je bojite li se obećao čvrstu podršku? SPS. Pa on podršku nije doveo u pitanje i ne znam da li i oni imaju svojih razloga. Ja mislim da će ovo ispitivanje poverenja vladi pokazati da vlada ima stabilnu većinu i to će se vidjeti u Ja Skupštini. vas zvao Slobo. To je jedna stvar. Što se tiče Predsjednik partije, SPS. Slobodan Milošević ne zove ni one svoje poslanike i niti zove Dačića i ostale. Ne zove Vi to dobro znate. Zove vas. Zove vas. Zove Jer Vučilića. u vašoj stranci je borba između Šešelja, Miloševića, vas i Vučića. Ko će biti predsjednik? Koliko vas ima kandidata? 4. Kako? Među njima i Milošević. Jel? Kako to? 2 u Hagu, 2 u Srbiji. Pa po 2-2. Jeste. Jedni su naranđasti, totalitarci, drugi su plavi. Svetlo Dobro, plavi. mogu napraviti duga. Dakle, o čemu se radi? Šta? O čemu se radi? Vi sad se smijete. Ovo je dobro. A Mnogo mi je naranđasti i smešno. plavi, ne, ovo je dobro. Pa kako nije? Naranđasti i svetlo-plavi podela A u ko su naranđasti, kod radikala. ko su svetlo-plavi? Vučićevi naranđasti. Naranđasti. Da. I tu je... E sad to je ovako. tu. Sad ovako. Nemam pojma. Pa išta pogledaj. Što se tiče... Ne, ovo je zanimljivo. Što se tiče pitanja koji A su bilo ozbiljna bi to. državna pitanja, dakle Crna Gora i državna zajednica i Kosovo i Metohija, Kratko. što se državne zajednice tiče, Evropska unija je omogućila na 2 koloseka približavanje Evropskoj uniji. Šta I to je dobro. znači? Šta to znači? To je dobro. To znači da ćemo međusobne odnose harmonizovati u skladu sa harmonizacijom sa zemljama Evropske unije. Dobro, i gde je tu Kosovo? To je suština. Bez Kosova. Bez I Kosova. naravno ističem kao značajno to što je predlog G17 plus za promenu ustavne povelje konačno prihvaćen. I to čekamo da što pre dođe u Da li to Skupštinu, menja da to odnos? Vi verifikujemo. ste je pravili, vi U je i Skupštini. menjajte. S druge strane, za Kosovo i Metohiju, to je ozbiljno državno pitanje. I mi imamo inicijativu na stolu. I sad već čujemo naznake da postoji mogućnost održavanja međunarodne konferencije. Ali ljudi, moramo zaista da sedemo i da se organizujemo, da naša inicijativa se nađe kao papir rešenja na stolu. Dobro. To je suština. Da pokažemo zrelost da Beograd ima rešenje na stolu za pregovore. Dakle, A da pregovarači budu s jedne strane Beograd zajedno sa Srbima na Kosovu i Metohiji, s druge strane kosovsko-metohijski Albanci i s treće strane međunarodna zajednica i da dolazimo do odgovarajućih rešenja. Nije dobro da čekamo, da nam se stvari dešavaju čekanjem i da nam drugi nameću rešenja. da li će u Skupštini biti rasprave o poverenju vladi, da li će tu biti prisutni ministri i premijer, da li će to biti na dnevnom redu? Ili će biti Na dnevnom odbačeno redu voljom svakako većine? predsjednik Skupštine je dužan da to stavi na dnevni red. I onda se glasa da li će se Inače, o tome inicijativa raspravljati. će propasti svakako. Gospodine Petroviću, Kosovo i Metohija pre svega, jer je to sigurno najteže pitanje. Ne znam, sad nekako u vladi dolazi u toj konfederaciji osobine preuzimaju jedne od drugih. Pa gospodin Albijanić kao da nije obavešten o tome da se i vlada i predsjednik države da su se usaglasili oko jednog temeljnog stava da
za Kosovo više od autonomije, a manje od nezavisnosti. I sa predstavnice kontakt grupe su pre 2 ili 3 dana vođeni razgovori o svemu tome. To jeste široka formulacija i ona zbog te svoje širine i predstavlja u ovom trenutku za Srbiju... Više od autonomije, manje od nezavisnosti. U ovom trenutku za Srbiju predstavlja manevarski prostor oko koga moramo grčevito da se borimo. I oko toga je potrebno postići prvo politički, pa onda i nacionalni konsenzus. U maju, krajem maja, početkom juna kreću razgovori o standardima i izveštaj koji će generalni sekretar podneti Ujedinjenim nacijama. U septembru, kako stoje stvari, počinje definitivno procedura oko konačnog statusa Kosova i Metohije. Crna Gora. Šteta je što smo imali godinu dana debate o tome i što u posljednjih nekoliko meseci smo imali jednu evoluciju Koštuničinog stava prema ovom pitanju. Konačno došli smo do političke pozicije koja je održiva, a održiva je ako može dobije većinu i u Podgorici i u Beogradu. I imat ćemo nekakav izlaz koji nije idealan, bolje bi bilo naravno, nije bolje nego je bilo nužno da se to desi pre nego što isteko mandat ovom parlamentu državne zajednice, ali bolje je ovako stanje stvari i dobit će siguran sa većinu i u srpskom i crnogorskom parlamentu nego da se to nije desilo. Čini se da tu Solana spasio i Koštunicu i Đukanovića u isto vreme, ali dobro. Ne ulazeći u to šta se zbilo, bolje je da se da legalizam ovom parlamentu i dakle, kao što je opšte poznato, stanovište je da će izbori biti održani za državnu zajednicu u onom trenutku kada budu održavani u Srbiji, za srpski parlament, u Crnoj Gori za parlament Crne Gore, a da se jako pooštravaju uslovi za referendum u Crnoj Gori jer Evropska unija će dati uslove i dati svoje odobrenje za taj parlament. Vlada Republike Srbije, vidjet ćemo da li ima ili nema većinu. Vlada Republike Srbije nema podršku u građanstvu države Srbije i to je stanje stvari koje treba prevazići. Srbije je potrebna nova vlada da bismo prema Evropskoj uniji išli brže nego što ćemo ići sa ovom vladom. Gospodin Nikolić. Ja nisam bio za Ustavnu povelju, njom je grubo povređen Ustav Savezne Republike Jugoslavije, ona je od prvog dana grubo povređivana i ovo sa isticanjem roka za izbore je samo nastavak u kontinuitetu gaženja Ustavne povelje. Ne razumijem šta to znači da će izbori biti održani istovremeno kad i izbori u republikama, a šta ako Crna Gora i onda ne održi izbore za Skupštinu Srbije i Crne Gore? I u ovoj Ustavnoj povelji je pisano da će biti održani u roku od 2 godine, pa nisu održani. Sad piše bit će održani kad izbori za Skupštinu Crne Gore. A šta ako ne budu održani? A šta ako i onda Vojislav Koštunica ne sme da raspiše izbore, će da ih izgubi, pa zamoli Solanu da nešto drugo promene? Šta znači referendum? Pa to piše u Ustavnoj povelji da će referendum biti u skladu sa principima međunarodne zajednice. Samo treba čitati Ustavnu povelju. Ništa se nije pooštrilo za uslove za referendum. Ništa. Potpuno isto. Prenet je stav iz Ustavne povelje. Samo što je možda sada rekao Solana, kontrolisat ćemo referendum. Ali me interesuje kako ste dogovorili glasanje državljana Crne Gore koji ne žive u Crnoj Gori na referendumu. Da li će, znate, kad idete na izbore, ta greška može da se ispravi. Izaberete danas jednu vlast, idući po drugu. Greška referendumska se ne ispravlja. U tom referendumu moraju da učestvuju svi koji su državljani. Odlučuju o sudbini države. Tako da nisam siguran da tu ima iskrenosti. Već ta priča o 2 koloseka je meni neshvatljiva i to samo zato što nisu mogli ekonomske i carinske se usklade. Ne politički, ne u odnosu prema Hagu. Srbiji i Crnoj Gori dozvoljeno da ide u 2 koloseka samo zato što ekonomske sisteme nije uspjelo da harmonizuje. U povelji. Znači, a zabrinuta sam zato što je izlazak Crne Gore iz države, bez obzira na to šta piše u povelji, ostajanje bez Kosova i Metohije. Što se Kosova i Metohije tiče, tajno su pregovarali Koštunica i Tadić u poslednjih mesec i po dana o sudbini Kosova i Metohije, kao i o sudbini Ustavne povelje. Javnost o tome nije znala ništa. Evo sad vidimo da je nekih rezultata bila i oko Ustavne povelje, a vidim da i oko Kosova i Metohije. Ja sam blagovremeno upozorio javnost da Ruska federacija traži i od Tadića i od Koštunice i od nas kao relevantnih činilaca da Srbija ima jedinstven stav. Da taj stav bude usaglašen koliko je moguće sa Ruskom federacijom da bi mogla da ga brani. Ja pozivam i Tadića i Koštunicu da obezbede podršku za ono što hoćemo i kod Kine i kod Rusije. Dobro, i na zapadu, verovatno, tako. Sa zapadom je pitanje da li smo mi sa ovakvim visokim predstavnicima na Kosovu i Metohiji, meni je jasan stav zapada. Uostalom, zapad sve češće govori o nezavisnosti, niko ih ovde ne demantuje. To više od autonomije ne znam šta je, znam šta znači visoka autonomija,
Znam kad bi mi neko rekao jedna zemlja, dva sistema, kao recimo Kina i Hong Kong, i to bih shvatio, ali kad mi se kaže više od autonomije, mnogo toga je više od autonomije. Dobro. Vlada? Nije bilo tajnih pregovora oko Kosova i Metohije. Neka bude da gospodin Petrović zna koliko i ja, neka bude. Ali što se vlade tiče, mogu oni da pogaze ustav i da ne raspravljaju o vladi, ali to će biti bekstvo sameg dana. A mi svakodnevno imamo priču o vladi Srbije. Mi smo tražili da se izglasa nepoverenje dvojici ministara, Dinkić i ministru prosvete, Demokratska stranka tražila dvojici ministara. To vam je već ozbiljno drmanje, ozbiljan udarac na vladu. Predsjednik Skupštine izbjegava da to stavi na dnevni red. On se čak i ne služi ovim što će se posluži da odbrani Koštunicu. On nije to stavio u dnevni red pa da oni skinu većinu. Ne, on to uopšte ne stavlja u dnevni red. Njega to ne interesuje kao tema. Njega interesuje sad, recimo, popis imovine koja bi mogla da bude obuhvaćena zakonom o denacionalizaciji za 1,5 godina dana. Eto, to mu je sad najvažnije. Predsjednik Skupštine će staviti tu tačku po završetku ove sednice. Kako vi znate? Tako je rečeno. Mi smo vlast. I, s druge strane, evropski put je vetar u leđa ovoj vladi. Stavimo ovde. Da li biste pravili koaliciju sa demokratama za novu vladu? Ja sam ubeđen da ćemo imati dovoljno glasova posle izbora da sami pravimo vladu. Vi ste isto ubeđeni da ćete imati sami dovoljno glasova? Ja sam siguran da će Demokratska stranka dobiti najviše glasova na izborima i da će to biti jasan znak volje građana Srbije da prema Evropskoj uniji idu brzo sa vladom, onim tempom, onom odlučnošću kako se to dešavalo dok je Zoran Đinđić bio živ, bio na čelu vlade Republike Srbije. I nije bilo tajnih pregovora ni o Kosovu i Metohiji, niti o Crnoj Gori. Stavovi G17 plus su jasni. Vodimo zemlju u Evropu. Dobro. Hvala vam na gostovanju. Poštovani gledalci, gledali ste Problem, čuli ste, vidjeli ste. Slede vesti u 23 časa. Vidimo se sledećeg petka.